Evar baş Kurdistan, evar baş temaşevanên Çarpel Medya. Hûn hemû bi xêr hatin dengê diasporayê. Temaşevanên hêja îro heştê Adarê Roja Jinên Ketkar yên cîhanê ye. Dengê diasporayê bi bernameyek taybet îro îşev bi were ye. Heştê Adarê roja navnetewiya jinên hemû cîhanê ye. Ev roj li hemû jinên ji bo cîhaneke biedalet, jiyaneke wekhev û jiyaneke bi rûmet tê dikoşin û helwest digirin pîroz be. Ez hemû jinên ku di dîrokê de daxwaza maf û wekheviya jinan parastine, her wiha jinên ku bi keda xwe di civakê de bûne sedema serkeftinên wekheviyê bi spasdarî silav dikim. Hemû jinên Kurdistanê yên ku tûşî êrîşan bûne û ziyan dîtine û yên jiyana xwe ji dest dane bi giramî bibîrtînim. Di vê roja bi bîranîna ked û giringiya jinê de ez ew jinên Kurdên êzdî ku birînek jîndar a civata Kurd e ku bi hezaran di destê barbarên Daişê de hatin dîlkirin û qetilkirin û hîn jî gelek wendayî ne, bi dilekî şewat bi rêz û giramî bibîrtînim. Ez di vê roja bi wate de silav û hirmeta xwe ji bo hemû jinan û jinên Kurdistanê dişînim. Ez roja jinan li dayika xwe û li dayikên Kurd û Kurdistanê pîroz dikim. Dayika min ku bi parastina zimanê Kurdî bûye sedema ku ez îşev vê bernameyê bi Kurdî dikarim pêşkeş bikim. Ez heta sax bim spasdarê dayika xwe me û spasdarê dayikên Kurd im. Em ji bîr nekin, jiyan pîroz e, jin pîroz in, dayik pîroz in. Belê temaşevanên hêja, îşev gelek jinên Kurd û Kurdistanî mêvanê me ne. Mêvanê min ne tenê xebata netewî, her wiha di xebata civakî û ji bo civateke wekhev jî çalakvanin. Em îşev bi münasebeta heştê Adarê roja jinan li gel wan bi were ne. Mêvanê min ji heremên cuda yên Kurdistanê û her wiha ji welatên cuda yê diasporayê ne. Ji ber ku îşev gelek mêvanê me hene, teknîka me jî rê nade ku em hemûya bi hevdûre derxin pêşberî we. Lo me jî me mêvanê xwe kirin du beş. Em ê bi hin mêvanê xwe dest pê bikin û em ê bi hin mêvanê xwe jî bernama xwe biqedînin. Me xwast em beşa yekem bi mêvana xwe ya Qedir Bilind û hêja bi rêz Boniye Cegerxwîn dest pê bikin û her wiha Nesrîn Roşkan û helbestvana me ya dilovan Karîna Oseyan. Bi rêz Boniye Cegerxwîn ji Rojavayê Kurdistanê ye û ji Swêdê beşdar dibe. Ew nivîskar û helbestvan e û bi salan rêveberiya Komeleya Jinan, Yekîtiya Jinan li Swêdê kiriye û her wiha ketkareke xebata li ser jinan wekhevî û li ser civakê de û hîn jî xebat dike. Bi rêz Boniye Cegerxwîn tu bi xêr hatî? Zor spas xuşkê. Ez heştê Adarê li hol jina teva pîroz dikim. Her wiha jinê cîhanê pîroz dikim û bi taybetî jinên welatê me jinên tekoşer ê got bi sala kar kirine û para wan di xweşiyê di gelekê me bi salan tekoşîna xwe berdewam kirin di ber welatê de û di ber pirsa jina û di ber azadiya welatê xwe û di ber zimanê Kurdî di ber zarokê xwe de tekoşînek bê hempa kirine. Silav ji we qesjina re di rêya heştê Adarê re ez teva pîroz dikim û silavê xwe ji wan rê dikim. Gelek spas. Bi rêz Nesrîn Roşkan jî ji Bakurê Kurdistanê ye, ji Swêdê beşdar dibe. Di pirsa jinan de bi salan çalakvan e û di parastina zimanê Kurdî de dizanim pir çalak e. Niha jî Seroka Yekîtiya Nivîskarên Kurd li Swêdê ye. Nesrîn tu bi xêr hatî? Navxêya bê gelek spas roza xwe. Helal bê.
بله کارینا اوسیان مگوت هلبستوانا میا دلوان او جی کردا ارمنستانه و جی فرانسا بشتار دبه پرتوکاوی سال چونی از باورم درکت به دنگیا غریبیه سالک بره درکت مبکیف خوشی خواند دست خوش کارینا تو جی بخیر هاتی بله بله برز بونیه جگرخوین از خوازم بوا دست پی بکم از خوازم هن هنکی بله از دیسا خیر هاتنا ودکم و از خوازم بله از خوازم هن هنکی بحثا دست پی که دما که هن لسویدی بون بکن و چاوا دست پی کر کار و خباتا جنان و چه زحمتی دی دنیاج و چاقی چاوا بو و دور از بخوازم کتب دما نور مقایسه بکن بله سال 1982 از هاتم سویدی بيجو من سالك سويدي خوند وبشتري من الهيلينا زاروكي كردا بعض سالة كاركر وين فيري سالك خديام كاركر بو مديو باف الهيليني قالك دانو ستاندن بواركر كمالا جنا كمالا ديمقراط جنا جنين كرد السويدي ناس كردريا دين زاروكا وموارد دانوشتاندن كر وأز كتم نافكار وخباتي حشتي وششان ده أز كتم كوميتا بريفافر كمالا جنين ديمقراط كردستاني السويدي ودمي دس بكربو سالكي دس بكربو سالا دوا كتمي شرمين بوز أرسلان سروكاوي بو أجي ششحات صالات كوميتا بريفابر من كارو خبات كريه بشتي كومالا جنا ما بهفر بروجاك ام فيدراسيون وكومالا جنا ما بهفر بروجاك تشيكر كو ام وكومالا خوي التنستا تاني يعني المحلة كيبو وام بكن سكسيون الجناد ناف باسكي فيدراسيون ما أزوج وك عندما كمالات جنا وهم جي از كوميتا جديدة بمقا فيدراسيوني أزبوم أزو شرمين و چند جنيدن براسينا بناهم بيرامه جبرگو بيتر أزو شرمين ما بهاف الكاكري از ناوي بيت بيجم ما أف بروجة سالكي تشيكر جبرگو أم يكيتيا كي آوا بكن و 1992 کنگرا پیشی یا کمین کنگرا یکیتیا جنا ما دامزراند و ما کمیتا بریفابر آماده کر و ام دکاری خود سرکفتی بون 3 سالام سروکاتیا و کمالیجی کر 2 سال متید خبات کر سیران دوران حوالا ما اوجیات کتناف ما کمیتا کارگرد به هفر خبات کر 3 سال بوم سروکاوی و پشتر از چون کردستان السوري كارو خبات الورهشت لسر روشا جنا كرد دناف جيانا أوروبا ده و دناف جيانا مالا خدا الولات السويدي هم بيجن ولات كهون لدجين المالي و دجواتي ده بري چا بو و نها چاوايه باشتران خرابتر بويا هون چه بيجن بيجو ما آنها درفت بهتر وجواك بيش بشوي بهتر دما قوما دست بكر يعني جن سرت الياد هاتن جمارتن او جن كو كاريبون يعني خوي جام فيدا بكن جمال دركفن سينوري جواكي بشكينن قوتنين خلكي البشت خو بهيلن وهارن كارو خباتي بكن مالا خو بهيلن زاروكي خو بهيلن كاري خو بهيلن كاري جواكي جير دفي خبات جير دفي او جن سرت الياد هات جمارتن براستي وجواك زوبزو يعني نت بجراند وجنا كرد اجمالا خو بهيله ما اسلامي خو زاروكي خو المال بهيله وده كبهر جفينكي يعني او ندهات بجراندن از باورتكم انا بشتي كارو خباتا او جي انجاما خباتك مزنه وجني كرد السويدي كرن نايج بير كرن جني كرد قالك كارو خبات كرن
انجام ایرو ام دبینن اوان وی دمیه بله پشتی گو پیش دلک پیش کتن دم آنا خوشتره تبی گو هلوست کمتره لی دم آنا خوشتر جوار گو کارو خباتی بکن بله تو لدیاسپورا تو گلک چالاکی ام دزانن و مشوفان دی کارو خباتا وش خو خباتا ریخستنی ده و دیا جواکی ده روشا جنان هون چاواد بینن زحمتیه هون ده جن و ریخستنی ده بینن چنه آنها تدبجه بره جن بتلیا ده هاتن هجمارتن نها دم و دوران هاتی گوهرتن در فد بهتر بوند تکنیک و دیجیتال و گلک تشتندن هینجی که ماسی ده جن و ریخستنی ده هیه هون لسویا چد بجن جن چما کیمن انا مگوت داخواز یک جه داخوازه في بالي هر تشتي درفت وداخواز هبن هر دو بهبره ويدا درفت كيم بو لداخواز هبو انا درفت جي هاي باورت خياي هالوستا انسان هالوستا جنا هالوستا ريخستنا نوك آبريه يك جي بيقو مان اف كورونا قو انها نخشيا قو دركتيه اد دواجي سستبونا ريخستنا ريخستن قالك سر رانا وستن جلوما تي بيرام قو ام دركتن خبي شاندانك دسي ساعتا ام دمشيان حتى ام دتشونجي خبي شانداني وما زاروكي خوشي بخورد برن من هيلينا زاروكي كردا كار دكر مزاروكي خوشور چند زاروك خورتاني اداءاتم يعني داخواز هبو هالوست هبو بهتر تبي جو جواجي استنگ بو ل داخواز بهتر جلو ما از دبيجم جن كو داخواز اوي هب كار هر تشتي بك ودرفت ده بحدو تشتي قلق جرينجن درفت وداخواز جو هبن مرو كار هر تشتي بك لإيرو خياية كم دي تنامك كم تربوي يعني داخواز كم تر ودرفت هي بس داخواز كم تر بله إذا أبدي تنام منها بله از نسرین از می‌باندن جدور بپرسم از بپرسه جواب کم دور از هرم عالیه دن جن بخوا نیا جن بخوا چه دکن جبو روشا جنه باشتر بکن لکردستان دناو جواکا کرد لدیاسپورای و هر وها جواکا کرد جنه را چه دکه و دوی چه بکه و چه ناکه از به هف گریدم جن جبو خوا چه دکه جواکا کرد جبو جنه چه دکه و چه ناکه که دوی بکه جمد پرسید روزا از بله نسرین اشتا بپرسم دوره بله جن بخواد چه دکه اگر کو بهیلن جن بکه کو ماف بدنه جنان ری بدنه کچین خواه خوشکین خواه جنین خواه جن دکاره هر تشت بکه وکی خواه بونیه جی کود بیجه براستی جنین کرد حتی انها دستوان حتنه گریدان لی هر چند ام دبین جنا کرد بن دسته مافی تونن نکاره تشتکی بکه جی دیسا جیم کو ددن برهف لولاتین دورین ولات کردستانی دیسا جی هری هجا او بیرک او کو جسارت که اوجیر او چالا که دیسا جی جنا کرده براستی از دوار نویسکاریه دا بیجم دنگه کی تی نظام دنگ جرمن تی یانج میکروفونا کسی که دن تی روزا والله دنگ تمن جي لأز نظام جكوتي وري دنگ ام دبینن ده همو جیهانه ده نتنی کردستانی بریا جنه هاتیه گرتن چند روز بریم برنامه که محبوب و مامسته که فیلوزوفی را از هرتم جید پرسیم ادوی مامسته چما بحثا جنه فیلوزوف ناکه چما ما جنه فیلوزوف توننه ادبی والا از لید گرم از نابینم و من لور هنکی لی کولا چون پرتوکانه سویده مگوی از دخوازم فیلوزوفین جن که کی هنه دما بری دا دمانا دبی هنه یعنی ایکو هم دزانن ایرو چند کس هنه او جیان هاتنه کشتن یا ناوی خراب لوان هاتنه کرن یا جی ناوی میران لخوا دانینه جبو کو بین خواندن یا جی میری وان یا بابی وان یا برای وان ناوی خواه لسر پرتوکی وان سر چالاکی وان نویسیه و بیوی آوی هاتیه وشاندن
هری هما دمان هاجی او نویسکاری هری پوتر او بخواجی وصا کریه یعنی سری دا نهاتیه خواندن جبر کو جنه آنها نویسکاری که هری مزن د دنیای ده اجا میرین ما ایرو براستی جی گوهرتنه که مزن هیه از نکارم هما بیجموالا چتکی نبویه هیه میجی دی ریددنی دیش خواه جنین مجی چاویان و بویه داخوازیا خواه دکن گوتنین خواه دبیجن و کتنه ناو سیاسته بونه سروک و دکنه ناو کمالیان دا چالاکیان دا پیشن و گلک کارین باش گلک کارین هیجاجی دکن ادویم تو تخوازی چتکی بپرسی فرمو بله از جوهر سیاجی بپرسم جن ده هفکاریا و پشگریا جنه ده چخص چالاکه جن گلو پشگریا هفدو دکن ده کارو خباته که ده جبو او جنه که دست بوی کارو خباته کریه سرکفتی به دور ده رولا جنه و هفکاریا جنه هون چاوا دبینم کتو جمع بپرسی نها از سروکا یکتی نویسکارانم یک جن جبلی متنه مخابن همو میرن و همه جی تمن مزنن کتکارن نویسکارن مزنن ریزوان دگیرم لی از نها حاول ددم تو جن بیتر بکنه و هم تکلی بجنا را داتنن هم دخوازنا و جبین چه دکن جبو که هون جنا تشویق بکن یا جی جنا و الهام بدن جنا ایکو از بانگ وان بکن امی بوانا سمینارا چکن امی پرتوکی وان بدن ناسین امی پشتگیریا وان بکن امی وان بانگ برنامه خواه بکن برنامه که میجه هیه و گریده یکتی نویسکارانه امی وان بدن ناسین راستی نهاجی متخواست که گلک جن هبن او جنین که از ناس دکم دخوازم بوانا هف پیوینان بکم همو مجولن یک تبی از دکتر دکم یک تبی از ماستر دنویسینم یک دبی والا از کارین من دست مدان از نکارم یعنی او قاز جیرن او قاز چالاکن کیف همه پرده لازم دمینم بیشن نسرین دو نویسکاره ملور هنه برز بونیه جگر خوین هم نویسکاره و برز کارینه اوسیان از ورم باته تجی هم هلبستوانه هم نویسکاره و بنوساوه بکردی پیروزه کارینا تو چیت بیجیت بسری خواه به هلوستا خواه و به قوتا خواه به هزا خواه تا هلبستی خواه نویساندن تا برهف کرن تا لگور زانینا خواه و لگور کدا خواه تا پرتوک جی وشاند و تا بلاف کر جمرا جی هات گلک سپاس لپرتوکخانه کردیا ستوکهولم جی پرتوکاته هیه لورا جی لجیکی پیروزه هناکی بحث بکه هلبستا خواه و وک جن تا چه حیث کرده ما که او هیویات هبو که گلک ور خواندن آلیه جنان دو ور خواندن یا جی پشگیری تا چه واده دید؟ دسری دا اسو همیان سلاف دکم امزانن ایرو روژا هشت عداره یم لور توف بناواکی پیروز کن خانم مهیجا دسری دا است خازم بیشم واکی جن کانیا جیانه یه و تخازم بیشم خوش کدایی کن هیجا نه تنی روژا کی از هیویدارم هر روژه واوی ناف گلو چیچا کادابن از تخازم اون ساعت و قوات بن هشت عداره هموشن انجیان پیروز با اساجی یا حاضره و یا دایکا من تخواست رو جایی رو جی بگوتا واکی براستی جن جیانا جن آمرا و تخازم بیشم واکی دایکا خارا از شتا دورم دایی جان لیز کلکی شتا عز دکم جبوی پرتوکاخا بیشم براستی من ده سالا 2014 دا دست بکر گلک نویساندن نزانم چما کلاشن گلکی مزور هاد هنگی من ایشا خان سپارت ایشا شنگاله و من دست بکر نویسی من نزان بوی خاندوان من گلکی هبن من نزان بوی پرتوکی من حتی رو جایی روشی گلک دخازن گلک حوال هوگر دخاییدن دویژن ما پرتوکاتا نستان تلی مخابن هنکی دم ممکنه
سەرکار و خەباتێخە چ دixwazim bêjim ji bo me jina hemû tişt zemet e hem dayîkin hem zarokê me bêjda dibin hem jî em kar dikin li vir Ewropê ji bo me zehmet e lê niha berê na lê niha hindik mafê bi me tê parastinê ev jî bi seya helbestê xwe helbest ez çi çûrayî bêjim helbest ji bo min ça bêjin ku zarokê min bin ez ji bo wan re şad dibim û herges tiştekî dinivîsim xandivan hez dikin qîmet dikin ji bo min ev şabûnekî mezin e ez bar dikim hemû nivîskar wê min fehm bikin gelek rexne hene gelek çem yêra me de krîtîk hene lê ez her tişt qebûl dikim Karîna dibêjin heger berhem hebe rexne û têbînî jî hene ji bo ku berhem heye erê dest xweş belê em werin ser birêzbûniya Cegerxwîn ez dê bixwazim hûn her du jî tu jî û Karîna jî hûn helbestê we gelek xweş in ez ê bixwazim tu ji me re helbestekê xwe helbestek xwe bêje an jî du helbestên xwe birêzbûniya Cegerxwîn ji xwe Karîna wê her bi me re be û her wiha ez dixwazim pirsek din ji we bikim birêzbûniya Cegerxwîn em dibînin nifşê nû li dîasporayê gelek xwendekar û serkeftî ne nifşê duyem em bêjin yanî zarokên me bêhtir jî keç û jin yani li gor ku ez dibînim keç û jin bi rastî di warê xwendinê de di xwendina bilind de pir gelekin tu ya çawa dibînim deng tune dengê me ha dengê me kême dengê min nayan dengê te kêm gelek ji min re ji ber ku tu dibêjî me destpêkê me gelek ked û xebat kir û aniha jî berdewamiya wê yê bi her bêguman ve esasek danî û li ser wê berdewam dibin got ku ciwanên me nifşê nû nifşê duyem li dîasporayê gelek dixwînin û taybet jî keçê Kurd gelek xwendekarin li gor ku em dibînin û dişopînin li ser veya çi dibêjî ciyek li xweşiyê ye tu çi dibêjî keda dayîkan keda jinê tê de heye ya jî çi xesin bêguman dê dibistan e dê ago perwerde dike ne ji dê bana ji xwe perwerde wê ne vî awî bana ji lewma em dibînin keçê Kurd bi rastî li dîaspora û li welat jî ti cudatî nexistin neqeba keç û xorta di xwendinê de lê dîsa jî keç pêş ketine û hemû jî bûne nivîskar bûne endizyar bûne textor çi tiştê û bi alî civatê de diric keçê me nav dene باور dikim bêguman ev rola dê ye rola dê di malê de û rola daxwaz jî hem daxwaz û hem rola dê gelek mezin tê de felê belê belê zanim pirtûkê te çend pirtûkê we yê helbesta hene ya jî dengê min ez bawerim kêm tê we dengê me çar pirtûkê me Kurdî hene du bi zimanê erebî belê yek jî Kurdî ji bo zaroka ye wexta me li Hêlînê kar dikir ji bo zaroka ji bo çîrokê an ji bo zaroka çi ye belê çîrokê an stranê zarokan e stranê ji bo zaroka wexta me dest pê kir stranê zaroka bi Kurdî gelek kêm bû ji lewma me dest pê kir me hinek terceme kirin ji erebî ji swêdî me hinek jin xwe çêkirin pirtûk vê dawiyê terceme kirin mikirin pirtûk lê êdin helbestin her çar jî helbestin û erebî jî helbestin
از هلبست دنویسم بله از آنم البسته گلک جرال البسته و گهدار کرن گلک بیر آنی ناده گلک شاهیان ده شوان ده آهنگ داده البسته خو گوتنی مگهدار کرید که خوشی زهر بخوازم ته البسته که بیش بس دنگ پر خراب ته از نزانم چه دنگ باش نایمه اجي بله هما از گوه خودم داز نظام چما ایرو دنگ نزلاله بخواز امی هلبست که بخوینم نه تخواست هلبست که بله بله بس دنگی من نایه تاز برد کردم دنگ هما هاتمه باش لبربانگي لبربانغا صبحا إيرو من تدي تدناف هناسن كسكسوري دا بلزد هاتي لسر هسبكي سبي بهيزو باوري دريشكا بردور تفتفا ونوال تفجوك ودار وهيفيكا بلند بترب ويا هبال دلالو أذا نمت لزقيني سرمست دل بأفيني أذا نمت خوازي زو بكهيت خوبي بندي ما داتو قلوازا شيدا خواه دهم بيزا دلي بندا بلا بكي وفنرى إشقا ما اجتبان را بلند بكي دلالو أذا نمت بر بيريا من كريا باور كمجي أوقاس بيريا تكريا وأزد خازم زوتا ببينم هيدي ورا سوارو هيدي ورا سوارو أخوة نوستينا هسبي بوزي ربا نئشينا وكاتا أمي بقهين خرجزين هيفيان بهفرة باربا بكن شيدا أخوة فجين كليل كان بجبين وقلواز بكن دارا خوزيان بخملين دلقش بكن هيدي ورا سوارو دلقش ورا أزبندات تما إيرو تمي فاني مني بس خوش گلک سپاس سباس سپاس دنگی می تیتا گلو أنا هاتما از دنگی از بارم باش نای بله بانی خان از خوازم پرسک دنجی اشته بکم از دزانم تو سیاست روج آوای کردستان دشوپینه هنج روج آوای کردستانه نه دنگی باشته بيجي أوتي هناك تيا جند جواكا خباتا سيفيل ويا سياسية روجاواي كردستان لغور تا لغور بري ونها لكدرين تشاوايا لغور بري هنج كردستاني براستي ورا جوات هاتي بوهرتن بله جوات قلق هاتي بوهرتن لدما كفن ده دما أبيجن بري ما نفسر دي نفس کار کرنه بلکه خوشکامه یا کمین بو جناب جنا یا گود د جواتی د کار دکر د سه جنه دنجی هبون او جی ارمنی بون هناك یک دن کرد بو و دمي جوا قالك اصلا جوار داتاني وقالك زحمت بو بشتي وير نفسي دن وقما امهات مجي كاركر او جي قالك زحمت بو مش مالا خدر كتم بدزي خبات بدزيبو من أوروز بدزي شي ذكر أم الهبد جفيان بدزي روش نخوش بو يعني سي آلية تعدل مدهات آلية جواكي آلية دسلاتي آلية حكومتا بعث هم نخوش بو تبلي ويجي تنجن دركتن أو سينور شكناندن لإيرورو بيغومان جنين مي سياسي اي تكوشر اي نافدار ناين جمارتن بدي تنامن قفزة قالك مازن شيبوية جني ما قالك جيرو جهاتينا استنغا نابرسن قالك جنين روج آفا كتن قالك نتني سياسي جواكي نفيسكارن روشنبيرن قفزة قالك مازن كرنو وز قالك في سر بلندم وكيف قشب بله قالك سباس بيقو من أنجمان أوجي أنجاما كارو خباتي
بله بگمان جنین کرد لدیاسپورا نفشه یکم هیه و نفشه دویم هیه نفشه دویم بهتر دناف جواکا ولاتی که لیدجین دیه ما بحث کرد ما گوت جوانه ما دخوینن خواندنا بلند دکن نفشه دویم روشا نفشه یکم گلو چاوایه هم بونیه خان و هم جی نسرین دواره چالاک بونه ده دواره خباته ده دواره پشکتنه دواره ام بجن وک هوی و آزادیه ده لگور جنین ام بجن لگور جواتا اوروپی لگور جنین اوروپی که لسر پیه خوانه و که بخوا باور و سر بخوانه ام چاوانه جنین کرد چاوانه ام بجن لسویده و امی هرم فرانسا از بپرس بله فرما تمام جنه کرد جی براستی گلک پیش کتنه و سر بخونه و آنها ایرورو گلک جنه چالاک هنه گلک جنه سیاسی هنه داکتن میدانی کارو خباتی دکن بسالا حتی روژا ایرو که تفگره کردی دنه دا آسویدی دنه جالیه روشنبیریا کردی خو پیش خستنه هروها آسویدی جواک آسویدی جی خو پیش خستنه کتن ناوریخسنه سویدی کتن ناوریخسنه کردی خو گلک پیش خستنه براستی جنا کرد اگر درفت ما گوت درفت و داخواز هبه و پیشیا جنا گشابه گلو از فرصة لازم دابكم قالوا بهتر داخوازية نداخوازية عند كم درفتية جبركو همو درفت لبر دستيجنا كرده لأوروبا يعني قالوا سدما مزنة إنيسياتيف داخوازية جنيه بخويك بك آنك شالاك بآنك از باورم درفت منا بحرينه هون چه بيجن ما قلت بيشي داخوازه دور درفت نتنیج درویه درفت مالباتی اگر جناب میر بلکی او میری خل هف نکار بدرفت ندی اگر کچ بلکی بابی درفت ندی درفت نتنیج واک درفت جمالی دست بید که او درفت هم هری پیشی داخواز آبی دوا درفت اف حردو هبن يعني بباوريام جن سينور عدشكين ودرباس الدركي ناسكنا بله بهرمين خوا پیش تخينه بله كارينا تشد بيجي جنا كرد لفرنسا بقاسي سالين كو از باورم تزمه هميا هندكتر لأوروبا مايت پر لغور ما پر تزاي لغور سالين كنت لفرنسا مايت تشاوا دبين روشا جنا كرد لغور دمو درفتين كهنه لغور درفتين كهنه جنا كرد چه خاص چالاكه براستی بیشم منها جنیمه تو تشتکی ندارسم پیش داده چون مافیخات پارزینن لیاز بونی را قایلم در فاتش مالی را دست پیده که از بخوا دایکا دوزارو کمه از دکارم بیشم وکی در فاتم من پر کنه نکارم هرم زارو که خبیلم بگوری دلی خواه بیش ده هرم لی براستی بیشم از نکادوینم جنیمه تایبت جنیمه گلکی چلنگم بیش داده چند سینورا ناترسن تنی بیشم دخازی گره گوتی هبه هنکی جی از قایلم دخازی گره هبه و هنک جی درفت جبرکو گلک استانگه دانن از دوینم دیسا جی جنین کو زیندانا دان اونا جی سینورا ورا نترسن کار خباتی خادکم پیش داده چن پرتوکیوانا تی آماده کرن لی بیشم نکی جی دخواستش بویمه دخواست بله نسرین بله پرساته چی بو؟ روزا پرساته گوهرین هنکی نام گوت جنا کرد لجواکا اوروبا لدیاسپورا لگور جنین اوروبی
دمو در يعني مقود درفت جلكن جنين أوروبي لسربية خوان سر بخوان پشتراستن جخوا پشتراستن جنا كرد شواية روشا جنا كرد شواية بنرناتا بله درفت لسويد براستي جي هي شخوات بيجن لدنيا دا سويد بيجن ولاتي يك جوان ولاتن كو بيش كت جواري جنا دا و جنا كرديين كو كتنا سويدي جي براستي بسودن او جي دبينن روشا جيانا سويدي روشا جنين سويدي چوا راحتن چوا دكارن هر تشتي بكن و جوان راجي دبوك ميناك جنين كل جي ناهم دكن يعني ايه نفشايا بيشيجي نفشايا نوشا جالك سركت يا راستي ايه بيشيجي او جي ددن زوي زمان هين دبن دزانن حياة 65 سالي خدشن مدرسة يان دچن دبستان دخوينن خو پیش دخن دچن کورسان شخرا بلکه الولات خو هرتم مال دابونه و کار مال کنه زاروک مزن کنه لیتیم ور زاروک خو مزن دکن دشینن تازه دکنه ناو خواندن آندا و خو پیش و دخن و دبن خودی پیشه کی باوریای پیته و بهتر جخوا حز دکه جنبونا خو حز دکه جازادیا خو حز دکه و بهتر جیانی حز دکه براستی جی او هیه لديسا جي هناك هنا دوي تشافي وان بابا هناك هيجي هاتنافر لديسا جي واكي كو لور بجين كو هرتشت هيجرتينا تنيها ما بتشكار وبكار جا كاري جنا أوروبا يجي نكارك بيا دو كار بيا سي كار ايوا اي كردستاني زاروكي خوا مازن تكرن وميل كار دكا باراتينا للورد فيجن مجبور كار بكا دوي خوا بيش بخا دوی زمان هیم ببه دوی زاروکه خواه مزن بکه دوی هم ماله بکه هم در بکه یعنی باری گرانتر دوی لی دیسا جی سرپیانه دیسا جی دکاره جنا کرد بطایبت برچیه جبک وان در فتا ندیتیه و هماته و خواه داویجه هر تشته و هر تجی پکتینه از سر بلندم بوان بله من چی بگوت انا پرسک من دنجی هی از هینکو بریکو از نمام بقدر برا د گلک جارا جواکا ما دبیجن که جن چما د سیاست ده یعنی دبیجن چما د سیاست ده هجمارا جنا کمن و جنین که شیروکارین یه سیاسی جی کمن گلوهم ویا بچی گردن مثلا جنین حقوق ناس گلکن و ماموسته و اکادمیسیان و به هر جوره دنیا جواکی ده جن گلکن لدوار سیاست ده هجمارا جنا دبیجن کمن و تایبت جی شیروکارین سیاسی اون ویا بچی گردن گلو یا جی بواجی وره گلو از وره بپرسم گلو براستی جی کم هان ام نابینن يعني دناف سياسات سويدي دا براستي جنجلة كان از مزام چمو صاد بيجن ده يا كردي ده ما بس يا كردي دا براستي از بخواج نخوازم بكم من ناف سياسات كردي دا يعني سياسات بالا جنه ناكشنه خوش كابوني ازانم سياسات كردي كردستان جنيز ود شوبينه تو چد بيجت تو است سياسات مدار جي دبينم دنگه من ازانم كم تيتا دنگه دنگايمه مقود كو قال لك جراد بيجن جن ج سياسات دورن وكما بس تامن سياسات كردي بيجن شروفكار جن جي كمن قالوا تبشوف جريد ازانم كنت برد شوبين وتبخوا سياسات كردي شوبين كردستان نتنه روجابات هر چالي كردستان جدي شوبين ترسل بيا چي دي بيجي تبخوا جنك چالاك تناف سياسات ده بله بله قالك صدام هنا براستي يك جي جن بلكي خنق ياندي قوتي كف سياستي كاربي يعني جبوغو بريارة كي بده دوا او بخوا اي سياسي بير ريناد جني قو جي برياري دبا حتى تبي قد كار سروقاتي يجيب كار دا اب بريفا بردا بقابلند به هرتم بجم ري نادي الهر الجن الكوبة نمرة يكين ناس طينة هرتم ويل باش قبيلن نجي برياري ديه
اجلو ما افدي هلقو هناك جن اوميدي بشكين شخور بيجي يعني شقا اسكار بكم از ناكم يكمين جي باندورا يقلك مازن سر خباطة جني وبو أثبت حسم إنه قلق جن خباطي دنا لين نتجي برياري دنا بله يعني هوالي سياسي اي بير ري نادن جني جلوما تيا جن كيد بينيا دوا دبينا ناب سياسة تيدا بله باشه از پرسک دبیجن یعنی لگور کو چاوی ماجی دیگره جن ناف سیاست ده کمن یعنی سیاست کردستانی ده واد بیجن و تبعی شروبکارین سیاسی ایرو نزانم چه مسئله دنگک پر دنگه میکروفونک نزانم چه مسئله تکنیکری ماجی حل نکرن لی ایرو پروبلما ما یا دنگ هیه دنگه ماجی کم دچه در از نزانم هیدارم حال ببه از بارم هناك از بخوازم پرسک دن جوا هر سیا بکم بریا کو از خاطر جوا بخوازم از خوشکا بونیه بپرسم کتب سالای دناو به خبات دیم جبو پشکتنا جنه جبو پشکتنا جوا کت پر خبات کریه تو دخوازه جنا کرد چاوابه به چه رنگی به اگر کت جنا کرد مقایسه بکه به اوروپیان هم لدیاسپورا اینه خوازه جنا کرد به چه رنگی به دیسا دنگه میچو دیسا تجمد برسا بله از اشتا بپرسم و از هر دو خانمین دنجی بپرسم بله بله. از خوازم جنا کرد وک همو جنا بو وک بله. میر بو وک هویا وید خوازم مافی وید خوازم از خوازم بریار جی بریاری دبه از خوازم پیشی به از خوازم پیش کبه تجوداتی جواتک آسا بو هر کس دوی جواتی دکار به بهرمین خو پیش خینه بگو سینور هبن گو اف جنی یا اف میره از تجوداتی ناخم ناقباجن امیر تو فرق تنه تجوداتی نوادتنه هر کس کاره خو پیش خینه هر کس کاره مجیه خو بشغلینه بيجو ام الورب ساكن بأفجني يا أفمير يا أف شد ببرابب جنجي وكمير وجارناجي بيشاوي قالك جارناجي كاري بيشاوي يعني تفرق وجوداتي كنا جمع بله کارینا وسیان نامنی دلال تو چی دی بیجی؟ راستی از یلا بی بشید خواستم وکی جنه ما بختوار بن بله شاد بن از خواستم جنه ما آزاد بجین از خواستم وکی جنه ما تو ایشو دردا ناوینن درشاوت نابن ما گلک شهیدان دا کریا ما گلک جیوانی خان دا کریا ویشه اصانم از تنید خواستم وکی جنه ما بختوار و آزاد بجین شا بجین دل راحت بشین سریع ولی هر تشت به بکوری قانون اوروپی به کجی به هر تشت به ماشه بله گلک سپاس نسرین تو چی دی بیجی؟ از هر بسته که من هیم چند سال بری نویسی بود بله. اویا جوک شیرت ده لجبو هر جنه بله فرقی که نغبرا جن و میران ده هی بونیا خان جن ایدی دل شواتن جن ایدی دلوانن ایدی مهریبانن از جبو مهریبانیا دل جنه از تخوازم هر بسته که خواب کوین دستور بدن کرم گاوا کو کزری دیسا دلی تی نارین بهیله برادا کهون جیر روندکین چاوین ته دنگه کی ته تا دنگه تلفونه کی از باورم دوام بکه گاوا کو تجیبو دیسا سنگا ته هیلینا اوینه بهیله برا بهرکن گوتن جلیوین ته گاوا کو تاری بو دیسا روژا جیانا ته گش بهیله برا راکون تیرین روناهیا گردونا ته گاوا رش لخوا کردیسا آسمان سایی
بهێلە برا ببارن دلۆب ji ewrên dagirtî li ser gurçikên rûyê te. Bihêle bira bibarin dilop bişon rondikên çavên te di çemên boş û gur de bişon gotinan ji lêvên te û biherikînin bi xwe re. Bihêle bila şîn bûn bibin dîsa kulîlk dibin xweliyên dilên kizirî de tovên jiyanê hilweşînin bi wezrebayên biharê re. Bihêle bila dîsa derkeve roj ji şikefta xwe bi tîrên xwe germ bike hestên tenha bila ziwa bike pelên pelpelîkên qerisandî û bila şiyar bikin bifirînin jor hêviyên te yên bêdawî. Gawa ku sayî bû dîsa asman veke çavên xwe û bibîne rêyên li pêşiya xwe rojek xweş, rojek geş, rojek reş û rojek beleş wê derbas bibe û nemîne li benda temaşa xwe. Tu nema êdî bikarî bazdî li dû. سپاس gelek spas. Xuşkebûniye em tên em ê mêvanê din bînin helbestek te din jî hebû ez bawerim. Ha yekser ser jinê Belê. jina Kurd. Belê xuşkê tu alayî li cîhanê te dengdayî. Di cengê de tu zanayî bihêzî pêlê deryayî. Tu simbola gelê Kurdî di danê de tu comerdî. Tu leylayî şefagerdî. Tu dengê tekoşerayî. Tu xuşkî her tu dayikî. Tu hevjînî tu xweşikî. Tu hevaleke nazikî. Tu şahinşaha tevayî. Ji malbatê re samanî. Di biryaran de ramanî. Ji êşê re tu dermanî. Mînaka hemî jinayî. Spas. Belekî spas dest xweş. Karîna em ê bixwazin li helbestek te jî guhdar bikin. Em vê beşê bi helbestên wê xweş biqedînin. Karîna dengê te tune ez bawerî mikrofona te girtiye. Belê. Belê. Hêviya me ye. Hêviya me ye. Wê bahar bê welatê me. Bahara kes ku rengîn. Şemal wê sibê de ronî bide. Surgul wê pêlên xawe de veke. Hêviya me ye. Wê adar bê. Çiya û banî wê bixemilin. Beybûn nergîs wê şîn bibin. Cem û kanî bixulxulin. Kevok ji bo me dîlanê bistirin. Hêviya me ye. Wê adar bê welatê me de. Kulingên biçûk wê naziya bikin. Derên zeytûnê wê gul vedin. Zarokê me bê suç bê guneh bi eşq û şa mezin bibin. Hêviya me ye. Wê adar bê. Em ê şabin govand bigirin. Dîlanê bistirin bê dil û can. Dilê me de welatê me de. Wê bahar bê ez baharim. Hêviya me ye. Wê bawar bê. Bahara kesk û rengîn. Surgul wê pêlê xwe veke. Şemal jî sibê de ronî bide. Ji bo hemû dayîka re. Tu hem gulî hem nêrgêzî. Tu yî stêrke herî şeq. Tu kanî kaniya zelal. Dayê dayê dayîka delal. Evîna te ye wek çeman. Dikişe dayê can. Mîna çiya tu bilindî. Xeml û rewşa zarokanî. Çiqas şevên tarî dirêj. Li ber bêşîka min rûniştî. Gilî û gotinên şîratên zêrîn. Min rahîştî dayê can. Dayê dayê dayîka delal.
درد كل من را هوال ج ارده حتی زمان جتا رازیمه دایکا دلال. gelek spas destê we xweş pênûsa we geş û gelekî spas ji bo beşdariya we. Birêz boniye Cegerxwîn, tu gotineteyî dawî hene ji bo temaşevanên me? از دریا وی جشنا هان جشنا حشت آداری از دخوازم بیجم گو حشت آداری سمبولا آزادیه سمبولا راپرینه آشورشیه دوی ام حشت آداری کار بین گو ام خوپیش ببین ام جنین کرد خوپیش ببین جبو خباتا جواکی هفر بکن جبو زاروکی خوش جبو زمانی خوی کردی جبو دایکا جبو هر کسی ام جواتک آسا و یکسانه به هفر چیکن نتنی حشت آداری شاهیه حشت آداری سوزک ام ددن ملتی خوی و ام جنین کرد امی بردوام بکن حتی ام هنه امی زاروکی خوشی سر نتوا گو وی نتوی پرورده بکن و بجی حشت آداری بجی جنا کرد و انساق بن. gelekî spas dîsartir bê gelekî spas. Nesrîn Xan gotinê tenê dawî? Yani jî Bunyaxan gelek xweş got vê roja heştê adarê sozekiye rast e tinê ne roja heştê adarê em xwe bîra xwe bînin û em nemînin hêviya mêrajê ku gul û çîçek bidin me û dilê me xweş bikin. Em heştê adarê wek amûrekî bikar bînin her roj vî rojê ji para pîroz bikin. Her roj em pîrozin, her roj em giringiya xwe bizanin, em hêza xwe bizanin û ti carî ranewestin her pêş bikevin, her bijî jina Kurd, her bijî dayikên Kurd, her bijî Gelekî spas. xweş gelek spas ku em beşdarî vî bername. Gelekî spas spasiya we dikim ji bo beşdariya we gelekî spas Nesrîn Roşkan û gelekî spas boniye Cegerxwîn bi ser sera bi ser çava roja we jî pîroz be dema we xweş be belê ka em binerin kî mêvanê me niha li ser xetê ne êvar baş Almanya Evar baş Swêda Kurdistan. gelekî spas bi rastî dilê min şabûm û edî serçavê min hûn bi xêr hatin. Sağ bê zor spas. Gelek spas. Xezal tu bi xêr hatî mikrofona te girtiye ez Merhaba. merheba evar baş tu bi xêr hatî Xêra xwedê bixwe. Çawan. gelek spas. Almanya Xezal ez ê belê temaşevanên hêja ji Almanya bi rêz Necah Hêvo û bi rêz hikûknas û çalakvanê û bi rêz Xunav Haco û ez xanimek din jî dibînim li kêleka we. Belê bila xanim xwe bidê naskirin keçeka xwe dî hêjaya. Merhaba ji tevdera. Cejna we dîreka tevda pîroz dikim heştê adarê. Ez Dîlan û ez berpisyara komela îfaqê dikim. Ez gelekî we tevda maç dikim û ez dibêjim jin jiyan azadî û çi şêr şêre çi jina çi mêre. Belê em jî roja te pîroz dikin bi sersera serçava sürprîzek xweş bû silava te gelekî spas. Ez zanim hûn li şev ahengekê ne li Almanya komela ronahî û komela Rewşen Bedirxan we bi hevkariya komeleyên Almanî we amadekirî ez bawerim hinekî behs bikin hûn li ku ne Xunav Xan Necah Xan Qisûrê nemeyzêne ew hineka pir sekir ez ji Almanya bi xêrhatina we jî dikim û spasiya te dikim ku îro te em kirine mêhvan li Çarpel
از ایرو آهنگامه راستی چند کومله چند دزگه به هفرانه یک جواجی که چا خوش دیلنگ و آوجی برپرسیارا کومله که جیرت بیجن ایفاک گلکی کبنا لبوخومه لی کترین گوتین بالی و آریکاریا گوژه وردگرین صدی نوت و نه کردن زاروکی کردن جنین کردن مالباتین کردن هر وها ایرو از بیجم روزا جنی 8 آذری روکا تنیت ساله دا هلبت کیما لی اف روز دیجبوی بیرانینه گلک گرینگا و از ویتشتی بیجم از بنگوازیه کهش علاوین راگهاندنه یک تایبتی کردی را دکم و او دوان علاوی راگهاندنه چه هوزان بن چه یعنی جنا کرد نه همه خوشک و جوان و هلپرک و نظام چه تشت بلاوی تشتی بطال کن جنه می هجا هنه کبسالاجی سروا بسکنن او دیروکا و خلاص نابی ایرو لوی داره از دخوازم بیجم کو یعنی روشا جنا کرد سال بسال بپیش ودچی هر وها پاش و ناتی روشا کمی آورته دیاسپورا نه روشا که تندرسه نه روشا که نورمالا لو ما از بیجم هر سال گلو جنا کرد خواه گری که ما چی بدست خستیا سالا بهوری جواکی چجمه خواست سیاست و رزانی چجمه خواست زمانی می کردی چجمه خواست چند عمل کومایا و هر وها اویاکیتیا گوژه هاو گرینگتر هیا که ام دسته خواه بدنا هر گلو کار کیجا پیور جوی دیا و از گلکی که خوش و دل خوشم از یعنی کارم بیجم کو دلوب به دریا ام دلوب به ودچن دریا هی دوری میا لی از بهورم گو ام میزیک ببن و ام بسر بکوین و کچو جنا کرد بگه مافی خواه مافی وی یه تندرست مافی وی پنوسی مافی وی مالباتی یه جواکی یه تندرستی یه دراوی یه عبوری یه یعنیش همو عالیه و جنا کرد و تفکری دبید و ابدا نراوستی و تم براستی متگو روشا ما تفکر رزگاری خوازا کردستانی و گریدا یا حتی او نوی رزگاری ام چید کنم الخواد دفتلن لی نیوه جواکی زیده جواکی جنا و او جنا خوش بمینی هر و هاوی جواکا من خوش بمینی و قط امینی کردن کردستانی رزگار کرد بله گلک سپاس خناف خان نجاح تو امتنا بینن ادی برای کامره بوده خواهد تا خواه گلکی خوشکری جلتا چی خوشکن روژا و پیروز به روژا و پیروز به استیمه چعبه و براستی ام از تمی از وکا جشنکی لی نامیزیلم وکا روژا که براستی از کارو بیجم اف روژ بره ام کلاسیکیا گو داخوازا مافا براستی ام پچکی درباز ببن ایرو روژ براستی ایرو جلو برکه من گو جاو جباشورا کوفیا مکوبانیا از کردا روژ آباما كتامي خفي نهاج روجلاتا وكتامي دلاج باكورا براسي كردستان هريكا داغر كرجي هريكا ما في جنا نما او ما في بو بخوازي ام بخوازن نخوازن هي او قرك تحلي او مثلا نوك هذي هي الولات هي جنتي كشتن بن باندورا اولي وشرف وناموسي براسي ابقى قرك تحلي برا ام قلكي خوشي نكن لي جنا كرد تمي وبي نمونه وبو نمونه ججني جيهاني تبعي براسي امي وفدار بن جواجني هجاره هي بدارم روجا جني صالي برا 5 صالي دي 10 صالي دي ام سربي روجي بسكرن وكا روجا كي جو انسانيتا جني وري باراستن استيمه تعبيوا براسي برنامجي مجي هيا ادي والله لي ام كارن دورا ام بروجرامي خو ام كارن تبليوا بنديسا دوباره مثلا جلكو بركي كردي وهروها اگر كود درفت بخوازن بله اگر كود درفت چه به ام بخوازن تماشا بكن ام جي ببينن كا اجبركو ديزاين جيل كردي هر کس نکاره از باورم شتکی پت پیروز و خوش اجبركو براستی انا چاوه ما كيف كرن ما جيلو برگه ودیتن هلا کوفیا سرت
براستی دارا یکمین از دینم بجوری سریم ولو گلی از گلی کی شکمی دستیوان ساق بگله کی تکری و وقت مگوت براستی جاوه ما کیف کرد از بینم هر دو میوانه منی دنجی دویوان لکنه هنرمند جوی استریدن خانم روزا ما پروگرام دایی دزانی هنرمند جوی هنه همه درفت ایدنا مهبانه همه درفت ایدنا مهبانه و امکارن دیسا جا کدید و بگرن باشه گله کی سپاس اما دیسال هفدو بگرم باشه نهاده ما خوش و سرگرتنه خوازم جی شبا هنگاوره هر بجی شوتر بارم ایوار باش بله کارینا و غزال میکروفونات گرتیه تکاره به میکروفون خواه که بله غزال تو دیسا بخیر هاتی هون به هفدور هاتن او جا آلمانیا مزانی بو که شبا هنگاوان هیه نکارن زیده بمینن لوما مبوان دست پیکر تو جو فنلاندیا بشدار دبی تو سوسیولوژی و از آنم تو دگلک واره جواکه ده پر زیرکی هر تتام وکو جنه تعریف دکن ده تلیه و ده معرفت دبیجن موادیت بله از خواستم تینه که بحثا خواه بکی اجبر که فنلاندیا جمع هنه کی غریب هات ام میوانه می آنها بریا وجی سویده بونو میوانه دنجی هنه او میوانه که میاد دنجی هات او جی فنلاندیا تبخیر هات شهین زاده احمد سلاو رئیس خدمت و هاوریانی هجا ببورن امکان تأخیر بوم دعوی بردنم هیا سرچاوا لقال ما هالبستوانا ما كارينا أوسيانجي هي وغزالة جراي أنجر ميوانا ماي أو جيش فنلنديا بشتار دبي ما بغزالة غزال ما دست بكر بو غزال از خوازم تو هناكي بحثا كارو خباتا خوابكي هون فنلنديا چه دكن هناكي بحث بكجمارة سلاو جو همویاره سپاس بو وی دعوتی از پرکیف خوش بوم مو همو دید و روزا هشتی آداری و همویا پیروز دکم از سپاس از چاو بیجم لفنلندیا اما بخواه از 29 ساله من فنلندیا من و باوی من بری ما هات و دور از و برای من و دایکا من ام پشتیوان هاتن دنوت و سیاده فنلندیا پر زیده غریب تنبون يعني وقتها هاتن جي ام وك غروبا اولي بون يعني نا غروبا مزن نوتي هاته وبري ما زيدا غريب تنبون لي ام بيجن وكم نفشا دوامين انا كام بدري بدري مزن بونه از انا چه کاری خباطام چی انا بدري من زانگاه خال بدري قداند و از انا ناف جن و دایکی غریب ته کار دکم از ریخستنک مزنده کار دکم لبیداری و کارم خصوصی جبوک از کاربم جنی غریب و جبوک از کرمانجی زانم از جنی کرد و جدریم جی زاتن تی او جدریم تی عولی از کاربم مالی کاری بدم جنی کرد و از آلیکاری دیدم وانج بول و سیستمی و دوی کتری دریا خواب ببینن دوی جواکی دریا خواب ببینن اف 7 ساله ما از دوی ریخستنی دکار دکم و جیان و چیروک جور بجور مدیتنه لیسپی زانم روشا غریبا بمزنی لوی داری فنلندیا هنگی هدی پیش دکه پر هدی پیش دکه ایجا جبوی هوا کاریم خلاص نابه کاریم جبی رنگی خلاص نابه لیدلی من پر دخوازه گس کاربم تشتکی گزانه بم ببیسم است خوازم بکینم جنمی کرد دایکی ما جبرگ پر کداوان مزنه پر تعدادی تنه و پر یاوان يعني خواندنا وانتنه یا ریاوان پر دوره از هیوی دکم از کاربم شکل کی دستک بم جوان رگ کاربن بزانیاری زاروک خو لوی دری پرورده بکن کو کاربن جوان ر دستک بن زاروک خور دستک بن جوی هاوی از
غروبا ما هي غروبا كردا هي از الفيدري نافكاري خودم ناف گروباونی کرداد غزال کردین هر چاله کردستانی نه آن تایبت بشه کردستانی نه فنلاندیا زده آگهداری مسر فنلاندیا تنه نزانم چما يعني از هر چار پرچه کردستانی از مجن خستن وی غروبا من پرمزنه بس کارم هین مسترجی بکم مسئله گوایا ابنه ام از دجربی نبکا چاوایی به دخوازی جنی ما چی نبی او چه دخوازن فیر ببین لور از چاوا کارم علی کار بدم از یک بیک علی کار دادم و بغروب جیده مسئله ج باکور و باشور ج روجاواج روشلاتش همه دری هنه ج بوکم دبر رجیم خود علی ام فیر دبن فینلاندی جی ام تشتا پیشوان دکن جو هاوی و گوهم وکری از بیم همه اون چه بخوازن اج بو آماده مه هلی غزالم هرم با شاهین میکروفونات گرتیه از خوازم هنکی تجی ناس بکن شاهین کارو خباتات ازانم تو چالاگوانی و تجی مینا غزال گلک وراد کارو خبات دکه دواره جنو جواک و تجی روج هلات کردستانیه هنکی بحثا کارو خباتا خواه بکه بحثا چالاگوانی خواه بکه و هنکی جی بحثا روشا جنا کرد لفنلاندیا بکه بله او روژا جنالته پیروز به زۆر سپاس منیش پیرۆزبایی 8 مارس لە هەمووی ئێوە تێکۆشەران و چالاکوانانی مافی ژن و مافی یەکسانی خوازی دەکەم دیارە من بە سۆرانی دەدوێم هیوادارم باش لێم تێبگەن زمانی کوردی و شیرینە بە هەموو زاراوەکان و بنزاراوەکانی هەرخۆشە بەرحاڵ دیارە من باش لێوە تێدەکەم بەڵام تەرجیعەن ینی پێم خۆشە زیاتر بە سۆرانیەکە بۆ من ڕاحەترە دەنا بادینیەکەش دەتوانم ینی سورمانجەکەی من باشە نەگەلێ باشە بەس بەرحاڵ باس لە چالاکی خۆم من پێم وایە پرسی ژن گرێدراوە بە پرسێکی سیاسی واتە تۆ هیچ کات ناتوانانی بڵێ من خەباتی چالاکی بواری ژنانم بەڵام کەسێکی سیاسی نیم چون بتەوێت نەتەوێت لە نێو نەتەوەی کووردا تۆ هەر هەڵگری هەر پرسێک بی هەر بیرێک بی بتەوێت نەتەوێت خوا ناخواست دەکەویە ژێر هێژمونی سیاسیەوە واتە بە نەوحێک ڕەبت دەدرێتەوە بە سیاسی خۆ منیش وەکو کەسێک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە وازیەتی کوردان بەداخەوە وەکو پارچەکانی دیکەی کوردستان لەژێر هێژمونی حکوومەتێکی دەسەڵاتدار و هەروەها سوتڵەگەردایە بەرحاڵ ئێمەش کاری سیاسیمان دەست پێ کرد من بۆ خۆم ئەندامی حیزبی دموکراتی کوردستانم و چالاکوانی مافی ژنانم تقریبا 8 ساڵ بەرپرسی ڕێکخراوەیەکێتی ژنان بوومە لە دەرەوەی وڵات چالاکیم کردووە بۆ پرسی ژن بۆ مافی ژن و ئێستاش ئەندامی ئەو ڕێکخراوەمە و هەروەها ئێمە لەگە ڕێکخراوەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ناوەندێکمان هەیە بە نێوی ناوەندی ژنانی ڕۆژهەڵات کە دەوێدا 4 ڕێکخراوەی ئازابی سیاسی تێیدا ئەندامن و سای دەکەین لەسەر ئەم پرسانەی کە گرێدراوە بە پرسی ژن بە مافی یەکسانی هاوکاریمان هەبێ و ئەوە جێگای دڵخۆشکەریەوە هیوادارم ئەم بازنەی هاوکاریە بەرفراوانتر بێت و بتوانین لەگەڵ پارچەکانی دیکەی کوردستان هاوکاریمان هەبێت و بتوانین پێکەوە هەنگاوەکان بەرەو پێشەوە بنێن چون بێگومان لە مشارکەتی و بەشداری هەموو لایەمان بەهێزترین و زووتر دەتوانین بە هەدەفەکانمان بگەین خۆبڕەوەشی یا بڵێن بارودۆخی ژنانی کورد یا بڵێن ژنانی ڕۆژهەڵات لە وڵاتی فنلەندا تقریبا من 17 ساڵە نیشتەجێ ئەم وڵاتەم و وەکو کەسێکی چالاکوان هەمیشە لە ڕێکخراوەکاندا فعالیەتم هەبووە ئەندامی ڕێکخراوی ئینتەرناسیۆنال سۆسیالیست دموکراتین ڕێکخراوەکەمان بۆیە پەیوەندیمان لەگەڵ ڕێکخراوە بیانیەکان یا بڵێن غەیرە کوردیەکانیش هەیە لێرە چالاکین ساڵانە لە کۆبوونەوەکانیان بەشداری دەکەین وەسایە دەکەین بارودۆخی یا بڵێن زمان حاڵی بارودۆخی ژنانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بین بتوانین بەنەوحەیەک بگەێنین بەو ناوەندانەی کە تەئسیر گوزار بێ لاقل بتوانن ئاگاداری وەعزیەت و بارودۆخی مافی مرۆڤ بەگشتی و پرسی ژن لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان یا بڵێن لە ئێران بن چالاکیەکانمان لەو بازنەیەدایە بەڵام غەزاڵ وا دیارە هەردووکمان لە فنلەندا دەژین هیوادارم بۆ دەرفەتێک بی بۆی کە من و غەزاڵ بتوانین هەل لێرە لەوەی بەدواوە هاوکاری زیاترمان هەبێت لەسەر خۆمان لەسەر پرسی ژن و بتوانین زیاتر کاریگەریمان هەبێ و تەئسیر گوزار بین بەێ شخوا منێژوە هەردیواژی بپرسیانە ڕەوشە ڕێخستنێن ژنان
لفنلندیا چاوایه و روشا جنا دناو کومله و ریخستنان ده چاوایه و مشخوش غزال پرسی مگوت که جنین که هم بوان رکار دکن جهر چرالی کردستانی نه آن چاوایه پیوندیه و تکیلیه و به هفر چاوانه هون کاربن غزال ام بتدس پی بکن اري يعني روشا جنين كورت في دري ام بيجن يعني نا زيدا كافنج بويا كام نكارن بيجن بر بيش كتنا نه يعني نفشا عولي بر كدانه وبر خبات دانه حتى بنجهك تشيكرنا ليانا الفيدري زيدنا بسركتي بنارينا من اما نه هدي ان شاء الله بسركفن و جابيجم يعني افكي ماسيا مي فيدري هي كو جني ما انا كان هيندبن نه كلترو سيستم او عادات وتبعات اخواني لي تيد مازم بونا نه كيم دكن جبرويه كي بالاوان پر لسر خباتا مالباتي کار و زاروکن و پرسکریک زمان کلترینه جبوه یکی خو پیشخستن و کرد و دیروکا کردستانه و یعنی اویا بویه مخابن پیلانا دوامین جبوه یکی ام البر خود دنگم کاربن ریخستنی چوک وکن مزن وکن یا ام تشنا ناف هفدو وکن لی بیگمان آنکا زیدهی پرچه جن دكين هفدو كيم حمو دبن چرچفاكي دكين هفدو اف كيما سيامية ام جبو وينا ان شاء الله مقاربن بيتر كاربكن لي انا كبرسني دن هنه بري فيج ام قاربن ريخستني وسا تشيكم برسيدن هنك ام نوح كتني كولترك نو ام خوا بيج بخن یا امی چلو زارو که پرورده بکن زمانی دایکل وی داره هنکی کم بویه بنری نامن یعنی از نکارم زیدل سر لکولین آنا تشتا درخینم بیجم بگمان هول سر نرین و حیس و ام چه بشکلی ام اشتغلین بهفدوره چه از دبینم اوه کوک زمانی دایکه زمانی کردی آنا کال وی داره ناف زارو که آنا مزن دبن لبر هنکی کم دبه از بنا پر ضعیف دبینم غزال ببوره الور برسكت تخمناف دواره زمان كردي زانه بچکی خاصیه کردیم باکور هی دواره زمانده گلو جبو هر سیالیه دنجی عین تجدر باسته بالفنلندیا مثلا الهندره مالی زمان کردی کیم به جبو هر چاریه کردین هر چاریه کردستانی هم بهتر بشک از دبیم آنکا لفنلندیا بهتر ببش يعني نل حموكان نل هرچار پرچان دناو مالبات کرد باکور از دبیم و بهتر اوایا پیش دته د نفشا دوامین ده پر و هدی پیش کبا نه آنکایی لی از نظام تجم بهتر زانه گلو السويد شوای از دبیم قیل سويد زمانی سويدی پر از باورم سوید همو وارد بریا فنلندیاته گلکی به تجربه تره هم واره زمان ده هم دواره ریخستنین جنان ده یا جد ریخستنین کاملین کردی ده از باورم از باش نزانم وقت مگوت زیده زانی نامن لسر فنلندیا تونه که هلا شهین چی ده بیجی لی دواره زمان ده لسویده آخفتنا زمان کردی لهندره مالی پیشکتی براستی دوی وارد یعنی هر بگمان ام دترسن کو نفشه دویم گلو واره ما بگین نفشه سیم آنا او ترسا ما همو دایکو باوانه لسویدی لدیاسپورا کو کا گلو نفشه سیم و نویه ما بکردی بپیون آنا آنجی بپیون و چه خاصی بپیون ویا ادی مال مکتب ادی جمالت یعنی پاراستنا زمان ما آنجا خمن مال خود کارم بپارزن لو ماجد ور رولاجینه قات دهقات گرینگه دوی وارده شهین از ورم آلیتا تگوت واتو و غزال هون لور هفدو دبینن از باورم و پیوندیه و چابن از دخوازم پرسک دنجی تبکم شهین او مثلا بویرا زارا محمدی گلو تسیرک ارینی لجنین فنلندیا کر جنین کرد فنلندیا کو به اینیسیاتیو بهتر بگرن
که کارو خبات بهتر چالاک بن گلو تسیرک ارینی لوان کر پوزیتیف پوزیتیو هەواڵ ئەس دەوێت ینی کووردا دیاسپۆرای یا ژنا دیاسپۆرای بکەمە دوو بەشە بەشێک لێ ژنان ینی بلا بە کوردێکە بێژم بۆ مناسانترە بە سۆرانێکە ببوورە ینی ئەگەر بیکەم بە دوو بەش کوردانی دیاسپۆرا بەشێک لەم بنە ماڵانە بەشێک لەو ژنانە کە دێن و هەڵوەدای وڵاتی تاراوگەنشین دەبن ئەمانە کەسانێکن کە کۆمەڵێک کێشەی کۆمەڵایەتیان لەگەڵ خۆی هێناوە هەندێک کێشەی ئیجتماعیان لەگەڵ خۆی هێناوە کە دێن واردی ئەم وڵاتە دەبن بە قەولی خەزاڵکوتی ئەمانە پێویستیان پێ خۆ بگونجێنن تاکو و چوزانم خۆ ببینەوە زمان فێر بن و دێن و ئیدغام یا بڵین لەگەڵ کولتور و فەرهەنگی ئەو وڵاتە خۆ دەگرێت بەڵام بەشێکی دیکە لەم کوردانی دیاسپۆرا کەسانێکن کە سیاسین کەسایەکی سیاسیان هەیە ئەوانە کۆمەڵێک کێشەی سیاسی لەگەڵ خۆیان دێنن بۆ ئەم وڵاتە و ڕوح و ڕەوانی وان گرێدراوی ڕووداوەکانی ناوخۆیە و هەر شتێک کە لە ناوخۆ هەر مۆزوعێک کە لە ناوخۆ ڕوودەدا بێگومان تەئسیرگوزاری هەیە بەسەر ئەم کوردانەی دیاسپۆراوە بۆ نمونە ئەم پرسیارەی کە جەنابەت کردت مەسەلەن زارا محەممەدی چەندە کاریگەری هەبوو بەسەر جۆڵانەوەی پرسیژن لە دەرەوەی وڵات بێگومان مەسەلەن ئێمە هەست دەکەین کە وەک باسم کرد ئێمە گرێدراوی ناوخۆین ئێمە خۆمان بەشێک لە وەکو بڵین ڕێکخراوە یا چالاکیەکانی ناوخۆدا دەرین کاتێک کە لەوێ ڕێپێوانێک دەکرێت لەوێ چالاکیەک دەکرێت لەوێ کەسێک دەگیرێت لەوێ بزوتنەوەیەک دروست دەبێت بێگومان ئێمە ئەرکمان ئەوەیە کە پشت سەحنە یا بڵین پشتگیری لە ئەم ڕەوتە بکەین پشتگیری لە ئەم بزوتنەوە بکەین پشتگیری لەو چالاکوانانە بکەین زارا محەممەدی بۆ ئێمە بۆ بە سمبولێک بۆ ئێمە بۆ بە کەسێک کە نیشان لە خۆڕاگریا کەسێکە کە باوجودی کە دەیزانی لە دەسەڵاتێکی داسەپاوی مەسەبی ڕادیکالی سیاسی وەکو ئێران دەکەوێتەوە بەندیخانە بەڵام دیسان لە سەرویست و خواستی خۆی سوور بوو ئەمە پەیامێک دەدا بە ئێمە کە ژن بۆ دەستهێنانی خواستەکانی دەبێ قوربانی بدا دەبێ مایە لە خۆی دانێ دەبێ هەزینە بکە و زارای محەممەدی بە تەرخانکردنی 5 ساڵ لە تەمەنی خۆی لە زیندان و لە بەندیخانە ئەوەی سەلمات بە ئێمە کە بڵێ ئێمە پاشەکشە ناکەین ئێمە چاوترسێن نابین بە زیندان و بەندیخانە ئێمە ویستێکی ڕەوامان هەیە و ویستێکی حق و حقوقی حقیقی خۆمانە کە یەکێک لەو حق و حقوق حقیقیانەی ئێمە دەرس خوێندن بە زمانی دایکیە و فێربوونی زمانی دایکیە من پێم وایە زارا بۆ ئێمە ئێستا سمبولێکە لە خۆڕاگری لە مامەستایەتی و ئێمە دەبێ لەم کەسانە دەرس وەربگرین بە تایبەت گرنگجی تایبەت بدەین بە زمانی ئیدایکی هەروەک غەزال باسی کرد ئێمە لە دەرەوەی وڵات نابی بێڵین کە مناڵەکانمان زمانی دایکیان لەبیر بکەن نابی بێڵین ئەو پەیوەندیە هاتفیە و نەتەوایەتیە لەگەڵ وڵاتی خۆماندا ببڕێ ئەوانە ئەرکی زیاتر دەخەنە سەرشانی ژنانی ئێمە لە دەرەوەی وڵاتی یا بڵین لە دیاسپۆراوە بله gelek spas şehîn ez ê dîsa li te vegerim ez dixwazim li karîna Oseyan vegerim ji bo helbesta hinekî rawestand min got karîna dernekeve ez em dixwazin tu helbestek an du helbestê xwe din ji me re pêşkeş bike û dûr em ê xatir jê bixwazin wê rawestan belê karîna kerem bike em li helbestek te guhdar bikim ez ê helbestekî ji bo heştê adarê bêjim بله بهار خاشه بهاره مهاداره دخل خلن جموکانی دخملن چه اوبانی دایرن هلین چه دکن چوکیم بچوک ستران دبیجن گلو چیچک ودبن میرگو چیمان دخملن دمسالا بهار خاشه گلین بهار نقشه بهار هشت مار ادار نیشانه روژا دایک و خوشکانه از جی گلام بچینم نرگیز چینار و بیبون بکم تاج و دیار بکم جبوی خوشک و دایکن گل من استا جی از دخوازم مناکا ام جبوی زمان دایکی گلکی خبر دادن
لۆماژی دخوازم هەلبەستێکیش بۆی زمانێ دایکێ بێژم و خاترش وا بخوازم gelek spas Karîna. زمانێ دێ ez derdê xwe divêjim di nav helbestan de dirêjim ruhê û dilê birîndar bi zimanê dê dida der gava kûr difikirim hêstir hûr hûr dibarin bênûşzana her birîn bi zimanê dê tên dinalin eşq û şayî şîn û girî bi zimanê tên dê tên serî îşqa çavan û çira wî bi zimanê dê diberonî ez dixwazim bêjim ça jî hebe zimanê xwe bîr nakin ça jî hebe di nav mala xwe de zimanê xwe biparêzin ewa pêşa rojê me ji bo zarokên me heger em malê xwe de zimanê xwe biparêzin her tişt wê baş be ez heştê adarê ji wa hemûyan pîroz dikim şabin bextewar bin ez ji we hemûyan hez dikim û silavên xeygerim wara dişînim gelek spas Karîna hêja destê te sağ bi hestê te sağ bi û serkeftinê di kar û barê te dixwazim tu karekî pîroz dikê pênûsa Kurdî pîroz e gelek spas Karîna. ez jî ji te safrazî me û ji karkarê xebaçiyên wan silavên gerim bimînin di nav xêr û xweşiyê de Êvar baş Karîna serçavê min serçava belê temaşevanên hêja mêvanek me ye din jî li stûdyoyê bernama me îro taybet e me behsa mêvanê me jinên ji diasporan e û her yek ji aliyekî Kurdistanê ye mêvanek me din jî heye ji Kurdistanê bi xwe ye birêz awan tu bi xêr hatî ez baş nabînim Em katitan baş birêz awancaf deng berî ka deng teknîkerê me ez bawerim awan xan dengete dibom. rojnamevan hergav teknîk problem derdikevin Erê belê min danem baştir e êsta gutan li din me belê erê dengete tê belê êvar baş em ji Swêdê silav dikin û ji Fînlandiya di mêvanê me silav dikin di mêvanê me din li stûdyonê tu jî ji Kurdistanê bi xêr hatî bernameya dengê diaspora em kêf xweşin ku tê karî bû li gel me ve em katitan baş spas بۆ تۆ ڕۆزاخان من ئەمڕۆ ڕۆژێکی پڕ ئیش و پڕ چالاکیم بەڕێ کردووە ینی ئەمە سعادەی شەوە لە کوردستان من ئێستا گەڕاومەتەوە ماڵ هێشتا جلەکانم هەر ئەوەی کە بەیانی پۆشیومە لەبەرم نەکردوتەوە لە حەوتی بەیانی و دەرچوومە ئێستا گەڕاومەتەوە سپاس بۆ بەرنامەکەی تۆ سپاس بۆ ئەوەی کە ئەو ڕۆژەت هەڵبژات من ئاوان فارس جافم ڕۆژنامەوانم پتر لە 15 ساڵە ئیش لە بواری میدیاکەم بە تایبەت لە بواری پرسی یەکسانی و جەندەری لە ئێستاە بەرپرسی ڕاگەاندنی ڕێکخراوی ئێمەم بۆ گەشەپێدانی فێمێنزم لە هەرێمی کوردستان و بەر لە چەند ساڵێک من سەر نووسەری گۆڤارێشن بووم کە گۆڤارێکی تایبەت بوو بە پرسی ژنان لە هەرێمی کوردستان دەرەچوو زیاتر وەکو چالاکوان دەرەکەوم هاوکات خوێندنی ماستەرم لە بواری جەندەر لە کۆتاییەکانم لە ئێستاە خەریکم لە بواری جەندەر ئەنووسم ئەمڕۆ ئەمێ باسدەوە بکەم لە کوردستان ئێمە زۆر بەمان ڕەشپۆش بووین زۆر بەمان جلی ڕەشمان لەبەر کرد ئەمەش وەکو ناڕەزاییەک بۆ ئەوەی کە لە تەنها دوو مانگی سەرەتای ئەم ساڵ داواتە لە 2022 تا ئەمڕۆکە 8 مارس بوو پتر لە 15 ژن لە هەرێمی کوردستان کوژراون بەشێکی زۆریان کوشتنەکان بە شێوازێکی زۆر دڕندانن
کە ئەمە بۆ ئێمە جێگای ئەوە بوو کە قبولی پیرۆزبایی نەکەین بەڕاستی ڕاستە ڕۆژی جیهانی ژنانە بەڵام ئێمە ئەمڕۆ پیرۆزباییمان قبول نەکرد هاوپەیمانی ژنانی کوردستان کە زیاتر لە 30 ڕێکخراو بوون لە هەر 4 شارە گەورەکەی هەرێمی کوردستان هەر یەکە لە شوێنی خۆیەوە ناڕەزایی دەربڕی بەرامبەر بە ئامارەکان ئێمە لە نێو سنتەری شاری هەولێر چەندین دروشمان هەبوو بەرزمان کردبەوە بۆ ماوەی سەعات و نیوێک لە نێو سنتەری شار وەستاین خەڵکمان وت تاوەکو کوشتنی ژن بەردەوام بێ ئاسایشی نیشتیمان بەرقەرار نابێت و لە بەشێکی تر لە دروشمەکانمان باسمان لەوە ئەکرد کوشتنی ژن واتا کوشتنی نیشتیمان واتا کوشتنی ژیان بەڕاستی داوا لێبردنەکەم بەم هەواڵە ناخۆشانە دەستم پێ کرد بەڵام ویستم ئەوە بگوازمەوە بۆ ئێوە ئەمە ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان ئەوان خام بەلێ گەلێک سپاس ji ber ku mêvanê min gelek teniya tu ji Kurdistanê ye min xwast rengekî Kurdistanê jî rengê civaka Kurd û rewşa jina Kurd hinek agahdarî ji te jî bigirim ji bo ku em agahdar bin ka rewş çawa ye loma jî em li te guhdar dikin min dixwazim bipirsim gelo rêxistinên jina de înisiyatîva jina piştgiriya jina tevlîbûna jina gewre ye mezin e heye çawa ye dikarî behs bike yanî jin piştgiriya jinê dikin qasî ku pêdivî heye بەڵێ dibêjin yanî divê beriya her tiştî meroj xwe hez bike mirov berxwe bide dûrê bixwaze îca ez dixwazim bipirsim ew piştgirî çawa ye ew xurtbûn çawa ye ew hêz çawa ye ئەگەر بۆی زیاتر پەیامەکەم کەم هەوڵ دەدەم سۆرمانجی من بەئاخم ڕۆزا جان نوکە لە هەرێمی کوردستان gelek rêxrawet bwarî jinan hen pêkira bi baweriyekê pitew şûl dikin bo ew ke dozê jin dozekî giring e min ew emro bînîm li hemî jinan li rêxrawekan ev bo xwe wêneyekî gewre bû ke nîşan bidat êmê jinan pêkeve dikarîn berengarê tunûtîjî bibînewe gelek rêxraw hen ئەمە من زۆر جارکە پرسیار لە من دەکەن لە میدیایە خود لە هەر شوێنێکی تر من دەبێژم یەکێک لە ئەو دەستکەوتانەی دوای ڕاپەڕین چونکە ئێمە لە هەرێمی کوردستان لە باشوور دوای ئاداری ساڵی 1991 ئازادین لە هەرێمێکی ئازاد ئاژین ئەمە بۆ خۆی دیارە سەرەتای دەستپێکردنی خەباتی شنان بوو لە بەرەوەی کە ئێمە ئەزانین بەر لەوی حکومەتێ ڕژێمێ بەسی عێراق ڕێگە بە چالاکیە ژنان نەدەدات تەنێ ڕێگە بە چالاکی ژنانێ خۆ دەدات حزبێ خۆ دەدات مەدزانین ژنان لە شاخەکان لە خەباتی شاخ gelek gelek ڕۆڵێکی گەورە گێڕایە لەگەڵ هاوسەرێ خۆ لەگەڵ برایە خۆ بابێ خۆ دخەبتن پاش دەمێ ڕاپەڕین دەست پێ کرد ژن لە کوردستان gelek ڕێکخراو هات بەشێکی وی سەربەخۆیە بەشێکی وی لە هەمبەر حزبێ پارتێکی سیاسیە من ئەگەر باسی دەستکەوتەکان بکەم بەڕاستی دەستکەوتی گەورە هەن ڕاستە تنوتیژی هەیە ڕاستە ئامارەکانی تنوتیژی هەیە بەڵام ئێمە لە هەرێمی کوردستان ئێستا سەرۆکی پەرلەمانمان ژنە و جێگرەکەی ژنە و چەندین لە کابینێ وەزاریمە چەند وەزارەتێک ژنە و هەروەها ئەنجومەنێت باڵایە کاروبارێ خانمان و گەشەپێدان هەیکە ئەف ستراتیژیەتێکی خۆ هەیە کە ستراتیژیەتی وی بەرەنگاربوونەوەی تونند و تیژی و شولکردنە لەسەر یەکسانیە جەندەری لە ناو حکومەت
کار دەکات بۆ ئەوە لەگەڵ هەمی وەزارەتێک هەماهەنگی هەبێ بۆی سیاسەتێک جەندەری و یەکسانی باشتر بکە زیێتەتر بکە و چ شتێکی تر دکارم ببێژم ئێستا لە کوردستان خوێندنێ جەندەر لە یونیڤێرستی و لە زانکۆکان هەن کە ئەوە بۆ خۆی هەنگاوەکی باشە بۆ ئەوەی کە کاتێک تۆ لە زانکۆ دەرەچیت ئەبیتە کادیرێک جا مامۆستا بێت توێژەر بێ هەر چ شتێک بیت بکاریت شارەزایی تۆ هەبی لە بوارەیە جەندەر و یەکسانی و لە هەمی وەزارەتێن حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئێمە ئێستا یەکەی جەندەریمان هەیە یونت جەندەر هەیە بۆ ئەوەی کە بتوانن لە نێودا مەزراوەکە کار بکەن بۆ یەکسانی جەندەری بۆ ئەوەی کە لە ناو پۆلیسی وەزارەتەکە بابەتی جەندەر گرنگ بێت چ شتێکی دن کە زۆر جار گەلێک کەیف دێت کاتێک دەبینین ڕێژێت ژنانە لە نێو میدیەدا کە دەبینین ئێستا کچێتمە ژنێتمە گەلێک بەرەو پێشچوون بینیە بەرەو خۆدا ئەرێ کێشە هەیە ئاریشە هەیە ئەرێ ئێمە ڕاگەیاندنی ئازادمان کەمترە تا وڵاتانی دیکە بەڵام ڕەنگێکی جواندایە میدیا لە باشوور ئەوە بۆ ئێمە دەستکەوتی باشن و من حەشتکەم باسێ یاسایە بکەم بەڕاستی هەرێمی کوردستان لە ڕوێ یاسایە پێشکەوتوترە تا کۆمەڵگا بۆچی وا دەبێژم لەبەرەوەی کە پەرلەمانی کوردستان چەندین یاسا دەرکریە لە خزمەت ژن بۆ نمونە ئێمە یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژێ خێزانمان هەیە یاسای خراپ بەکارهێنانی هێلەکانی پەیوەندیمان هەیە و هەر لە نێو پەرلەمان بە یاسا دەرچووەکە ئەبێت لە کاتی هەڵبژاردنەکان ڕێژەی کۆتا بۆ ژناندا بندرێت وەکی چارەسەریەکی کاتی لە نێو ئەنجومەنی پارێزگات یعنی شارەدەریەت شارەکان لە کوردستان ڕێژەیەت ژن بۆ ژن سەدا سی تەرخان کراوە و لە پەرلەمان 125 و لە نێو یاسای سەرۆکایەتیە پەرلەمان ڕێژێت ژن جێگیر کرایە و لە هەمبەر گەلێک شوێنی دیکە وەکووتم بەڵام ئەوە ناگەیەنێت کە ئێمە چالاکوانان بوەستین بڵین ئەم شتانە بەڵێت تەواو نەخێر خەبات بەردەوامە بەڕاستی لەبەر ئەوەی کە ئێمە چالاکوان دەڵێن هەتاوەکو یەک کەیسێژن کوشتن هەیە مە هەر دەخەبتین لەبەر ئەوەی کە ئاسایشێت کۆمەڵگا ئاسایش بۆ ژنێ فەراهام بکەین بەێ ئاوانخان لە کوردستانی ji bilê rêxistinên siyasî yên jina yên sivîl jî hene wekû Ewropa wekû hevgirtina wan çawa ye ya çalak jin gelek înisiyatîv nîşan didin gelek tevlî dibin yên ne siyasî yên sivîl بەڵێ gelek rêxrawê sivîl hen کە ڕۆڵی ئەوان ڕۆڵەکی گەلێک مەزنەرش بەر هەندێ ئەوان سەر بە هیچ پارتێکی سیاسی نین پارتنەرێ ئەوان یاخود بڵێن ئەو سەپۆرتێ دارایی وان لەلایەن ئاژانسە نێودەوڵەتیەکان کە لە هەرێمی کوردستان هەن وەکو UN هومان چەندین ڕێکخراوێکی دیکە کە هەن سەپۆرتی دارایی ئەکرێن ئەمە وای کردووەکە ئەوان شولێت مەزن بکەن بەڕاستی من بە تۆ بێژم لە سەردەمێت شەڕێ داعش بە تایبەت ئەو کاتەیە داعش شنگال داگیر کرد ژمە دەزانین ژمارێکی زۆر لە کچانی AZD بەداخەوە جێنۆساید کران بەشێکی زۆریان بازرگانیان پێوەکرا بەشێکی زۆریان ڕفێندران gelek rêxrawê sivîlê buwarê jinan rolê mezin hebû li hejandinê rehê giştî cîhan bo ew ke bihêne ser xet
دەنگێت ژنێت ئێزیدی بگێنن هەروەها وان خزمەتێکی گەلێک ئاوارەیە شەنگال کرد لە نێو کەمپەکانی نزیکەی دهۆک خزمەتێت بوارێ سایکۆلۆژیت و تەندروستی و قانونی و گەلێک تشتیدن کە هەمی ڕێکخراوێت سڤیلێت بوارێ ژنان کردینە و نوکەش بەردەوامن و گەلک چامپینی دن هەن هەڵمەتێت هۆشیاریت مەزن هەن کە ئەفان ڕێکخراو دەکەن بۆ ڕوبەڕووبوونەوەیت FGM بۆ ڕوبەنوونەوەی بەشودانێت زارۆکان کە لە نێو ئاوارەکان گەلک هەن و بۆ هاریکاریە سەلامەتی ژنان زۆر جار ئەوان دەخەبتن بۆ بوارێت یاسایی چونکە مە دەزانین کاتێ مرۆ ئاوارە دەبیت ئاریشێوی زیاتر دەبێت لە نێفکەم بەشێکە زۆری ڕێکخراوەکان سەپۆرتی یاسایی بۆ ئەو ژنانە دەکەن چونکە ژن کاتێک ئاوەرە دەبێت سەرمایەکی وی نییە پارە نینە بۆیە ئەف ڕێکخراوانە مەحامید بۆ ئەوان دابین ئەکات و گەلک چشتیدن دەکا کە بۆ من گەلک جار دەبێژم شولێت ئەو ڕێکخراوانە کارێک خەباتێکی گەلک مەزنە بەڕاستی بە تایبەت بۆ کۆمەڵگەیە کوردستان هەر جارێک باسی دیموکراسی بکەم من پێم باشە باسی خەباتی ئەو ژنانەش بکەم چونکە خەبات لە کۆمەڵگایەکی داخراوی دینی کللتوری دەکەن کە بۆ ئەوان گەلک ئاسانینە gelek spas awan ji bo beşdariya te û ji bo agahdariya ku te dame gotinên tenê dawî hebin ji bo rojê daxwazên te velê سپاس بۆ دەرفەتێت تا سپاس بۆ وێ کە ژنێت هەنی پارچێت دین کۆم کرد من دخوازم پەیوەندیە مە هەبیت بۆ گەلێک کاریدن لە بۆنەیە دن بکارین بێک هەفرە پێکەوە کۆ ببینەوە زۆر جارمە پێویست بە ڕاوێژیە وە هەیە لەبەرەوەی ئێوە لە کۆمەڵگایەکی دیموکراتی ئەژین لە کۆمەڵگایەکی مەدەنی ئەژین ڕەنگە ئەزمونێت وە زیادەتر باشتر بێت بۆیە حەزکەم تەنێ بەرنامە نەبێت تەنێ ئینتەرویو نەبێت لە 8 مارس ئێمە پێکرا بتوانین ژنێت نێو کۆمەڵگای کوردستان و ژنانی دیەسپۆرا بەیەکەوە شۆل بکەین و بۆ زۆر پرس و بابەتێن گرنگ بەیەکەوە هەڵوێستمان هەبێ بەیاننامەمان هەبێ بۆ ئەوەی کە چونکە من ڕایە خۆم ئەوەیە کە ژنێت کورد لە هەر شوێنێکی دنیا هەبن پێویستە بەیەکەوە کار بکەن لە بەرەوەی کە یەک ئامانچێ ئەویش ئەوەیە دوا ڕۆژێکی باش بۆ کوردستان بۆ سەربەخۆییە کوردستان لەبەرەوەی کە من هەستکەم ئەگەر شەڕ هەبیت ژن زەرەرمەندێکە بەڵام ئەگەر ئاشتی هەبێت ژن و زارۆک و هەمی سوودمەندە بەیەکەوە ئەتوانین خەبات بۆ سەربەخۆی و ئاشتی بکەین بله gelek spas awan xan spas bo beşdariyat te heremê pêwendîdar bin bêguman karê de serkeftinê dixwazim û silav û rêz ji vira heta Kurdistan gelekî spas êvar baş serçav belê Xezal û Şehîn hûn li virin me em çûn Kurdistanê û hatin bi hevdûre û temaşevanên me jî me dengê diaspora me sürprîzek çêkir dengê diaspora jinên li diaspora jin û cîvak li diaspora me mêvanek ji Kurdistanê jî dawet kir me xwast ku em hinek agahdarî li ser kar û xebata jinan û li civaka Kurdistanê jî hinek agahdarî bigirin belê Xezal em dîsa werin Fînlandiya û Şehîn ez bawerim ji Almanya mêvanê me dixwazin dîsa beşdar bibin lê ez ê berê dixwazim hinekî hûn ji me re behsa tevlîbûna yani karê we aniha çawa diçe hûn ji jina Kurd li ez ji her dua jî dipirsim hûn ji jina Kurd li Fînlandiya xebatek çawa diwarê rêxistinî diwarê komeletiyê dê diwarê çalakbûna di civata Kurdê hûn hêviya wa çi ne hûn xebatek çawa dixwazin
ji jinên her çaraliye Kurdistanê ez zanim Kurd li Fînlandiya nihun lê hêviyê we çi ne? Xezaltû û Dûrişehîn belê. باشه سپاس پر خوش بو میوان جی کردستان جی هات پر تشتی راست و پر تشتی خوش لی تشتی یعنی جبو ما بگمان نخوشی هاتن بهیستن لی خبات وان لوی داری از پر یعنی دستکی دادم و انشالله پر باش بسر کبن و دریشی تشتش دسته ما بی زاتن ورژی گره کم بکن و کوینا گل وی داری بهتر تشتنه بهتر آلیکاری بلکه هبه لیوی دریم چی دخوازن مثلا بیسکادم چند تشت گوتن از پرج دسپیک آلیکاری دیدم جنا یعنی از نفس سری ویده آلیکاری دخوازن بدوماش بو فریک هبنش بو زانبن بچه حق و يعني ما في مان بيدري هنا لازم وقت بنيه جگر خوين جي قوت لازم داخوازيا وان جي هبه اجنها ودورد بمينن بشتي جو زحمتي در باسكرن وانا نسكنين نبي تمام وا اجامه زحمتي در باسكر وانا مكتف فريه اجامه مي درد ما زاروكي ما و میوانه ما براستی از نخوازم دوینات بمینن از خوازم جبوان مثلا تشتغل فركيم افجي هي رول موديلي قيز و جني مال فيدري كيمن از هيدي كمكو هيدي اواناجي ويبرببن راسته هنا چند کس جن و قیز از ناز دکم راستی برگ هر هوایی ده جیرن و شیری و شعرزنی یعنی از پیزانم اوانا پر بنگه خوش جبو سبه جمر چه دکن آماده دکن لی پیشکتنا ما جنا بگومان دسته مدهیه یعنی لازمه ام برخوا بدن ولوش برخوا بتشت ناین کسک ناین جمره جبوه یکی از دفکرم کو یعنی تشتکی ماسیانه که ام گرک لما فی خوا بپرسن ام گلو ام زمان خوا کردی ام ناسنامای خوا ام چقاسی پیش زارو که خوا دکن ام خوا فیر دکن ام خوا دعلمینن ام زانیاریا خوا پیش دکن ها بگومان لدولتا گمجی هاتن کوی دریبه و دری او حق تنبو اما نکاری بو لی آنا حقی ما هیا گلو ام دخوازم بزانه بون که زارو که خواه پرورده بکن و ام یعنی ام درد مالبات و جیهانه بردن ام وام بسکریکا بردن ام گلو دخوازن و آدن ام گلو چقاسی دخوازن جن پشت هفدو بگرن نه پشت هفدو بردن یعنی ام لازمه پشت هفدو بگرن نه پشت بدن هفدو و تشتكي مفعم كري حتى أنا قحمو هيز وقوات دستي جنادي ودستي ما كرداد بر جدستي متي لي أم لازم برخوا فكن لي أز جويدري دخوازم بيجم كو ام بزانيي لازمه بزانيي زور بزحمت بفرقناك ام جرك بزانيي حرتم کار و کدا هفدو هالبجيرين ام لازمه يعني جمر نه لازم زير و زيوه جني و انسان بياني او جمر نه لازمن ام لازمه بري بري سمپاتي جبو هفدو هلينن و ام وقتا يك هول بدا تشتكي بك ام بيجن رياضه بكري بقى ام لبشتنه يعني ام هفدو بعجبينن ام هفدو و قرار و داخوازیا هفدو ام پیشی درخین میدانی پاشی ایدن یعنی باید هنگی ام لازم خوبها لمینن جبوک سیاستا لکردستان و الکردا بویا حتم دبی بلاو بکه و کنترل بکه کردا بلاو بک جبو یکی یک بونا مکیمه لی از هیوی دکم و ایشالله امی کاربن لوی داری ریخستنک وسا کاربن چیکن کی یک برياري وجن بدن يعني تشقاسي دبيجن جن بيجن تشينابه بيغومانجي تشينابه تشالكي وت يعني جوات تشيكيد نكار بيجن تشيبه لي افاياد تيوريه دي برجار دمينه وجن دبن هجمارا دوامين افايا براستي جينه تشكي خوشه ام لازم البرخه بدن وام زوجي كداخه كيم نبينن اره بدي هاوي
بله شاهین تو دویواری دی چی دبیجه تو جنین کرد این هر چارالی کردستان تایبت جرا جلات کردستانی تو کارو خباتک چاوا هیوی دکی دخواست دکی لگل هف به هفره دواره همو جوره انجواته دی ایکو کمالیاتی به ریخستنی به چی به هیویته چنه دخوازیته چنه لە ڕاستیدا داخوازی من وەکو ژنێکە لە دەرەوە چالاکی دەکات و هەروەها پرسی خۆی پرسی ژنی بۆ گرنگە من پێم وایە هەر ئەم بۆنەی 8 مارس دەتوانین بکەین بە هەوێنێک بۆ لێک نزیک بوونەمان بۆ چوزانم کاری زیاترمان لەگەڵ یەکتر من پێم وایە بەرحاڵ ئەم ڕەوتە لە خەباتی ژنان کە لە جەریاندا بووە مێژوویەکی لە پشتە ئێمە حەبسەخانی نەقیبمان هەیە کە ساڵی 1925 ئەو دەم خەباتی بۆ ژن دەست پێ کردووە ساڵی 1926 کە هاتووە یەکەم خوێندنگای بۆ ژن دروست کردووە و ژنانی هێناوتە نێو ڕێزی خوێندن و فێرکردن و پەروەردەکردن واتە ئێمە ئەزمونێکمان هەیە ئێمە مێژوویەکمان هەیە لە ژنانی چالاک لە ژنانی بوێر لە ژنانی خەباتجێڕ ئێمە دەبێت ئەم ئەزمونانە ئەم مێژوویە بکەین بە هەوێنێک بۆ دەستهێنانی ئەم مافانەی کە ئێستا هەمانە من پێم وایە ژنان تا ڕادەیەکی زۆر ئێمە لێی ئاگاداری زانیاریمان هەیە مێژوویەکەمان خوێندوێتەوە بەڵام ئەوەی کە گرینگە بۆ ئێمەی ژنانی بێبەش لە ماف و ئازادی من پێم وایە ئێستا هەمومان پێکەوە ژنان لە هەر 4 پارچەی کوردستان دەبێت پەیمانێک پێکەوە نوێ بکەینەوە دەبێت دەرسێک وەربگرین لە ئەزمموی ئەو خەباتە نەفساوەی کە بەردەوام بۆ تا ئێستاش هەیە دروستە هەوراز و نشێوی هەبووە لەگەڵ هەر ڕەوتێکی سیاسی خەباتی ژنانیش جاروبار ئەوجی گرتووە چۆتە سەرێ و جاروبارش کە حیزبە سیاسەکان وازیەتیان خراپ بووە خەباتی ژنانیش داکشاوەتەوە بەڵام ئێمە پێویستە لێکدانەوەیەکمان لە بەرهەم و ئاکامی ئەم ڕەوتە لە خەباتی ژنان هەبێ واتە نێزیکردنەوەیەکمان لە بیر و بۆچوونەوەکانی یەکتر هەبێت بە قەولی خەزاڵیش کتمێ ئێمە پێویستە پێکەوە ڕاوێش بکەین دیالۆگ بکەین گفتمانمان هەبێت تاکو بتوانین ئەو ئاوات و ئامانجی ئێمەی ژن کە بۆ درێژەدانی ئەو خەباتەوە ئەو پەیمان تازەکردنەوەی کە پێویستە بۆ پرۆسەی یەکسانی خوازی بۆ وەدیهێنانی نیشتمانەکی ئاسوودەوە پێشکەوتووە سەردەمیانە کە ئەم نیشتمانە ئەم وڵاتی ئێمە دژی هەر جۆرە هەڵاواردێکی مرۆڤی بێت دەبێت کار بکەین ئێمە دەبێت پێکەوە ئەحد و پەیمان ببەستینەوە کە جارێکی دیکە کە دەبێ بۆ وەدەستهێنانی ئەو مافانەمان خۆمان لە حەولدا بین دەبی خۆمان لەسەر خەت بین دەبی خۆمان پێ بگەێنین خەزاڵ باسی پەروەردەی مناڵەکانمانی کرد بەڵام من پێم وایە هەموو گۆڕانێک لە تاکەوە دەست پێ دەکات پێش هەموو شتێک ئێمە دەبێ خۆمان بگۆڕین فکریەت و ذهنیەتی خۆمان بگۆڕین خۆمان پێ بگەێنین کاتێک کە ئێمە پێگەیشتین دەتوانین نسلی داهاتوومان بە تربیەتێکی دروست بە پەروەردەیەکی دروست بدەین بە جامعە ئەو دە مناڵانمان پەروەردەی دەستێکی مێشکێکی تێگەیشتوونە یەک شتی دیکە کە من پێم خۆشە دێرەدا تەرکیزی لەسەر بکەمەوە ئێمە زۆر جار باسلەوەی دەکەین کە پرسی ژن پرسێکە تایبەت بە ژنان خۆڕێک بخەن ژنان لە سازمانەکاندا بن ژنان لە ئەنجومەنەکاندا بن بەڵێ ئەمەم قبوڵە بەڵام ئێمە پرسی ژن نابی لۆکاڵ بکەینەوە پرسی ژن پرسێکی لۆکاڵی نییە پرسی ژن تایبەت بە ڕەگەزی ژن نییە پرسی ژن مۆزەل وە کێشەی کۆمەلگای ئێمەیە بۆیە کاتێک کە باس لە گۆڕانی کۆمەلگا دەکەین بۆ دیهێنانی ئەو مافانە ئەو ویستانە ئەو یەکسانی خوازیە ئێمە دەبێ کۆمەلگا هان بدەین دەبێ کێشەی ژن و پرسی ژن لە ساڵۆنەکان و لە لۆکاڵەکان بەرینە سەر شەقامەکان بیبینە ناو کۆمەلگا و کۆمەلگا و پیا و میشکی پیا و نێرسالار متەوەجهی ئەم مۆعزەلە ئەم کێشەیە بکەین کە چارەسەری ئەم کێشانە دەبێ تاک بە تاچی کۆمەلگا خۆی لەبەر پرسیار بزانێ ئەوان شتێکی جوانی کورد ئێمە یاسامان لە باشووری کوردستان هەیە بەڵێ زۆر بەندمان داناون بۆ
توندوتیژی بۆ ژن کوژی بەڵام پەروەردەی مێشکەکانمان نەکردوون ئێمە کاتێک کە کۆمەلگا ئامادە نەکەین ئێمە کاتێک کە نەتوانین ئەو مێشکی کۆمەلگا بەرەو ویستەکانمان بگۆڕین ناتوانین ئەگەر یاساش پشتگیرمان بێت ئێمە کۆمەلگاکەمان ئامادەگی وەرگرتنی ئەم یاسایانەی نییە یەکشمان لەبێت نەچێت کۆمەلگای ئێمە کۆمەلگایەکە کە زۆر نەهامەتی بەسەر هاتووە کۆمەلگای ئێمە کۆمەلگای دوای ژێنوسایدا کۆمەلگای ئێمە دوای کۆمەلگایەکە کە دوای کیمیابارانی هەڵەبجەیە کۆمەلگای ئێمە کۆمەلگایەکە کە تێیدا ئێعدام و ئەشکەنجە و ئازار و شەڕ و ئێمە بەرهەمی ئەو کۆمەلگایینە بۆیە کارکردنی دەوێت بۆیە خۆپێگەیاندنی دەوێت ئەوەش ئەرکی نەکژن تاک بە تاکی نوخبەکان ڕەوشەنفکران ڕووناکبیران ڕێکخراوەکانی ژنان حیزبە سیاسیەکان هەمووی ئێوانە تاک بە تاک لە مقابلی ئەم گۆڕانکاریەدا مؤەزەفن و بەرپرسایەتیان هەیە بۆیە منیش وەکو خۆمەکو تاکێکی کۆمەلگا لە دیاسپۆرا دەبێت بە ئەرچی خۆمی بزانم کە بۆ گۆڕینی ئەم نەریتە سقەتانە بۆ گۆڕینی ئەم دابوو نەریتە کە بە قەولی ئاوان کوتی لە ماوەی 3 مانگدا 15 ژن بە درڕندەتری شێوە دەگوژرێن بۆچی من پێم وایە نەکەوەی کە کۆمەلگای ئێمە کوردی بەرەو پێش نەچووە هەنگاو بەرەو دوار ڕۆشتینەوە ئێمە ئێستا کاتێتی کە دەبێ ئەم گۆڕانکاریە لە خودی تاکی خۆمان و لە دەوروبەرمان و لە بنەماڵەمان و دەبێت پەرەی پێ بدەین و ئەرکمان دەخاتە سەرشانی دەبێت هەست بە مەسئولیەت بکەین لە مقابلی ئەم معزەلانە لە مقابلی ئەم کێشانێکە یەقەو بەرۆچی کۆمەلگای کوردەواری گرتوێتەوە بەداخەوە زۆر سپاس gelek spas spasiya we her duya dikim heger ku dema we hebe hûn dikarin bi me re bin em dîsa em binerin ez bawerim mêvanê me yên ji Almanya di dorê de bûn lê ez nizanim ka dikarin beşdar bibin an ji ber ku şev ahenga wan heye û me xwast ku em پێشەنگە جلێ کوردی بە هەورە تەماشا بکەن لێ ئەس باوەرم بەلکی پرسگرێکێن تەکنیکی هەبێ کە ئەم لە بەندەوانن غەزاڵ ئەس خوازم تو هەنێکی din بەحسا ژن و civakê bike li Fînlandiya û xebata ku hûn dikin سپاس شهین ji bo te te pir xweş got bi rastî jî jinê Kurd ez dixwazim hinkî berdewam bikim lazim e pêşî wek ne got pêşî me reş xwe dest pê bike heger ew zihniyeta te qebûl neke zaten tu nikare pêş zarokê xwe jî bike tu nikar zarokê xwe jî perwerde bike bi şeklekî vekirî lê mesela ez xwe 5 bira me û bi rastî min ji ewilî guhertîbûn min ji ku dest pê kir ne keskî pêş mikir ne keskî çîk dikir bes min ji vê dest pê kirim got ji dayika xwe dest pê bikim yanî hewqa çê nabe kultura ji derve cudayî kultura mala min cudayî ez lazim me pêşî ji ê nêzîkê xwe dest pê bikim yanî heger ez ana ji hemû jinar dibêjim li cem we li derdora we yeka wilo dixwaze tişna biguherîne bêyî zerarê bide xwe û ê dora xwe tişna biguherîne wilo zûka wêna çîk nekin xera nekin nebêjin bisekine tu wilo çê nabe yanî rê bidin hev belkî bi rastî jî tişkî cuda vebe ji bo kes pir jina dibînim dibêjin xwezî aqlê me ana wê çaxê ba me bi şeklekî din li dunyayê bineriya îca ji wî hawî zarokek 20 sal berê mezin dikirin bi şeklekî din mezin kirin û êwanî herî biçûk ana bi şeklekî din bi hawayekî din mezin dibe yanî rê wê firsetê bidin xwe jî û bidin me jî Belê gelekî spas Xezal em ka bi hevdûr herin Almanya em binerin birêz Necahîvo û mêvanek din li were belê dengê me tê Rozexan belê dengê we tê dengê we gelek xweş tê destpêkê ez lêborînê te dixwazim Rozexan û her wiha ji mêvanê te re carna em mecbûr bû em derbas dibûn ji ber ku program berdewam bû mesela cilk û berk em lêborînê ji we dixwazin belkî dengê min jî derdket ez gelekî dobara lêborînê lê hunermendeke hêja me re ye Gulîstan Sokarî dixwaze slavekê ji we bixêne û her wiha stranekê jî belê Gulîstan bi xêr hatî bername me
ڕێز و سلااف بۆ تە و ڕۆژاوە پیرۆز بە پیرۆز بم انشاءالله خێر و خۆشی لەسەر هەموو ژنێ جیهانێ و تایبەتی ژنێ کورد سەرچاوا سەرسەرە لەک سپاس ez ê ji wer stranekê pêşkêş bikim strana min ya dawî bû min tomar kir li ser şehîd Hevrîn e dibêje Roka Hevrîn naçava wê bimîne rûnya çava şêr û lehenga rojava حتى رجا سربستية همرين كفو كاشتية سمبولا ميروفاتية همرين تفو كاشتية سمبولا ميروفاتية باجيرنا پیش روزه پاکروانا آزادیه پاکروانا آزادیه پاکروانا آزادیه زور سپاس gelekî spas dengê te sağ be hest هر xweş ساعه زور سپاس بکم هیویدارم که هون تف ده بخیر و خوشی بن و افروش ده همو جنه جیهان پیروز به و هیویدارم سرکفتن جبو هر کسی و بتایبتی جنا کرد هیویدارم که اب شر لبی جیهان بتواهی بی سکراندن هیویدارم که هر کیف و بختور بن gelekî spas ji bo gotinên te ji bo beşdariya te her hebî mal ava bê gelek spas belê باشه هیجا دوباره سلااف ji mehvanê de re çênim hêvîdarim serkeftin em dibêm herim mehvanê xwe ve mehvanê me jî li vir çavê min gelekî spas xatirê we Roja pîroz bi gelek spas êvar baş pîroz bê tême çavê we bi xatirê we sağ bi gelek spas serçava Belê xanimên hêja û temaşevanên hêja em hêdî hêdî tên dawiya bername xwe ez ê bixwazim Şehîn û Xezal gotinê dawî bêjin û em bi helbestekê ez dixwazim bername bi dawî bînim û her wiha em ê bername xwe bi strana Şêrîn Perwer em ê biqedînin هنرمندا میا هێژا و وەک navê xwe deng şêrîn em ê bixwazim biqedînin Şehîn em bi te dest pê bikin gotinê te yê dawî çi ne tu çi dibêjî زۆر سپاس stranekî gelek xweş bû berastî ez dilxweş bûm vê hawreyane we şanazî dekem ke jinê biwêr û dengxweş û stranbêj û şaîr û çalakwanê me gelek hene سپاس بس ڕاستی من وەکو تشتێکە بێژم تەنها خواستێ من ئەوەیە کە ئێمە ژنانی ئێمە دەبێ پەیامی ئێمە یا بڵێن خواستی ئێمە ئەوە بێت کە لە هەر چەشنە ئازارێک لە هەر چەشنە توند و تیژیەک لە هەر چێشنە بێحورمەتیەک کە بەرامبەر بە ژن و بە پرسی ژن دەکرێت ئێمە دەبێ بێدەنگ نەبین ئێمە دەبێ بۆ جێگیربوونی عدالەتی کۆمەڵایەتی و بۆ پێشوازی و پشتگیری لە مکانیزمێکی مناسب کە بتوانێ ئەم معزەلانە کەم کاتەوە ئەم کێشانە کەم کاتەوە پشتیوانی بکەین من بەو هیوایم کە هەموو لایەکمان بەرپرسانە و بە وردبینیەوە خەسارەکانی ڕابردوو خەسارەکانی بەشداری نەکردنی نیوەی کۆمەلگا لە کۆمەلگایەکدا بینینە بەرباز وە شیان بکەینەوە تا لەو پێناوەدا بە خوێندنەوەیەکی پێشکەوتوانە هەوڵ بدەین بەرەو داهاتوویەکی گەشت و ڕووناک تا نەسلی نوێمان هەروەک باسم کرد لە بەرامبەر پاراستنی بەهاکانی نیشتمانی و وڵات پارێزی و وڵات خۆشەویستیدا لە باتڵاقی
کێشەکانی داستەپاوی فەرهەنگی کلاسیکدا گیر نەکەن ئەوە ئەرچی ئێمە بۆی کە داهاتوویەکی ڕوونتر بۆ نەوەکانی خۆمان دابین بکەین و ئەزمونونەکان ئێمە دووپات نەکەینەوە بەڵکو هەموو تواناوزەکانمان بەبێ جیاوازی لە ڕاستای احتمال سازی لە ڕاستای خزمەت و خزمەتگوزاری بە یەکتر و ئاوەدانی نیشتمانەکەماندا دابنین. هیوای من سربەستی، هیوای من ئازادی، هیوای من کۆمەڵگایەکی یەکسان بۆ هەموو تاکەکانی بیا بۆ هەموو مرۆڤەکانە. بەڵام هەر وەک گوتم ئێمە دەبێت دەست لە دەستی یەک تاکو ئازادی تاکو یەکسانی خەبات بکەین بە هیوای کۆمەڵگایەکی ئازاد و یەکسان. gelek spas Şehin, gelek spas. Belê Xezal, tu gotine tenê dawî çi ne? جی یعنی وەک شەهین هەروسا دخوازم ئازادی و سربەستی ji bo gelê me em pişevdû bigirin ez bawerim roja xweş wê were û em ê karibin bêtir serbestî tişta bêjin û bînin serî em li van dewletê demokrat em karin bi rehetî zimanê xwe û kultura xwe bimeşînin û rê didin me em karibin xwe bêtir bi qewet bikin ez hêvîdarim em ê karibin bi rastî jî hîn bêtir bikin ji bo çi ji bo îhtiyaciya me heye ji bo îhtiyaciya Kurdistana me heye em hemû vê derêne em ji bo sebebkê vê derêne gerek em lo vala tişta nenerin yanî jin be mêr be em hemû ji bo tiştekî verin em deyndarî Kurdistanê ne em deyndarî şehîdê xwe ne em deyndarî milletê xwe ne em pişevdû negirin ev roj me dît bê Ewropa bi çi şeklî mesela piş hevdû digirin her bijî ji wan re îşallah vay ji mer mînak be baweriya xwe û çawa ji xwe tînin û loşkeç û qîzê xwe û jinê xwe jî werînin bawerim wê wana pir tiştî xweş bi ser xînin û bihêlin rol modelê wan çê biben bihêlin tiştî nûh û cûr be cûr rê vekin ku Kurdistana me rojik were azad bibe û em ê wê azadiyê ji diaspora dest pê bikin ji bona dijminê me pir dijwar e em karin ji vir dest pê bikin cî ji bo me fark nake Kurdistan dilê me de ye. Belê, gelekî spas Xezal, gelekî spas Şehin, gelekî spas ji bo hemû mêvanan û beşdaran û temaşevanên li hawirdorê cîhanê ku li me temaşe dikin û li Kurdistanê gelek spas ku ev li dor du saetayê ku hûn bi me re ne spas ji bo pîrozbahiyên we, têbîniyên we, şîroveyên ku ji me nivîsandin mixabin em nikarin hemiya bixwînin lê dibin bername me de wek şîrove hene em spasiya we dikin spas Xezal û Şehin dîsa ji bo we di karî û xebata we de serkeftinê dixwazim û bi hev rebin wekû we daxwaz kir wekû me daxwaz kir em piştgiriya hev bikin mala we ava ez ê bixwazim bi helbestek pênûsa jinê ez ê bixwazim bername bi dawî bînim bi rêz helbestvanek me hêjayê van demê dawî bi rastî helbestê wê mîna gelek helbestvanên Kurd jinên Kurd ku helbesta dinivîsin dest avêtine pênûsa bi rengê Kurdî mala wan ava ez ji vir dixwazim spasiyek û gulek her helbestvanek me jin gulekê bidim wan û spasiya wan bikim destxweşiya wan bikim ji bo helbestên ku ji me re dinivîsînin dilê me xweş dikin dilê me xemgîn dikin dilê me geş dikin bi her cüreyê civakê em di helbestê wan de dibînin ez di vir spasiyek taybet ji bo helbestvanên jin dikim di roja jinan de ez ê bixwazim helbesta bi rêz subhiye bilut bixwînim من vê hefteyê di Facebooka wê de me girt ez dixwazim were parve bikim navê helbestê ez û dilê xwe dibêje dema ez hatim dinyê dan min navê ereba û paşnavekî tirka di guhê min de xwandin ezan û ji min re gotin tu mislimanî nasnama ku ez qet tê de tune me kirin tûrikê min û gotin ev tu yî lê nizanî bûn ez ê bi lez û bez mezin bibim
بخوینم دیروکا خواه و تیده ببینم راستیا کوکا خواه و از او دل خواه امی زردشتی و کرد و کردستانی بن. از دیسا سپاسیا همو هلبستوانین جن دکم هر بگومان اسپاسیا هلبستوانین مرچی دکم لیبل ایرو روژا جنایه تایبت اسپاسیا هلبستوانین می جن دکم هر واز دخوازم دخوازیا خواه جنان و جدایکان بکم ده به روژه ده به برنامه ده از دخوازم یا دلی خواه بیجم و پارو بکم که امزارو که خواه بکردی به زمان دایک مزن بکن. مزنین ما گوتنه مال مکتبه مال دبستانه لو ما ده هندره ماله ده ام فرقی نخنا بینا کچو کرین خواه. ام جبیر نکن که جبو وکهویا جنو میران ده جواته که ده پیک وره بریا هر تشتی دویل هندره ماله ام کچو کرین خواه به همان مافی مزن بکن. به همان مافی آنجا خوی چاقی امکارن دلو پکه بدن وکویا ده جواکا خودم. از سپاسیا و همیا دکم ادبیجم وکم دسپیکا برنامه خواجی گوت مگوجیان پیروزه جن پیروزه دایک پیروزن از روژا همو جنان پیروز دکم تایبت جنین لحاویر دوره کردستانه. از بیجم دما و خوش به و دلی و گش به ام برنامه خواه به استرانا هنرمند ما هجا وک نوی خواه شیرین پرور امی برنامه خواه بقدینن هر وحاز دخوازم تنه دستخوشی روشان هنرمند ما روشان و تارا مامدوا بکم که دیمانک پر خوش استرانک پر خوش پیشکشی جواکا ما کرن چاو گوه ما کیف کرن بسترانوان دیاری جنه کرن استرانوان بناوی خوچه از خوازم دستخوشیوان بکم و گلک تایبت بدم وان هر دیانجی و هر بگومان همو هنرمند ما ینجن و هنرمند ما ی کردی هجا دما و خوش به گلک سپاس اجبو و سپاس شهین و خزال دیسا ایوار باش و ایوار باش کردستان سپاس جتا و ایوار باش ایوار باش ایوار باش جنی رو بسر خوات دستن بمال تو رختن گریدن بشنا دلال جنی رو بسر خوات دستن بمال تو رختن گریدن بشنا دلال دقل من ورا ضابكن ام خبر لسر من لسرت فلا ولا دقل من ورا ضابكن ام خبر لسر من لسرت فلا ولا فلا ولا فلا ولا بشرتي تهشت المروق في النزل بريء بجنبانا تحار بظل بشرتي تهشت المروق في النزل بريء بجنبانا تحار بظل بكلم ولا بكل أم خبر لسر من لسرت فلا ولا بكلم ولا بكل أم خبر لسر من لسرت سري وجه خورك أي شي رمي ببينة لو جنب جنب دمي سري وجه خورك أي شي رمي ببينة لو جنب جنب دمي بكل من ورا ضابكن أم خبر بسر من لسرت فلا ولا بقل من ورا ضابكن أم خبر بسر من لسرت فلا ولا فلا ولا
وكيف من تخش دوروا بروا دقازم بهبرة هرم جنبو شر وكيف من تخش دوروا بروا دقازم بهبرة هرم جنبو شر لقلب ورادة بكن أم خبر لسرت فلا تولا لقلب ورادة بكن أم خبر لسرت فلا تولا فلا تولا فلا تولا أيهب الجن بتاك فشت بن أبهبون وجهن بهوزان وريزن بأيهب الجن بتاك فشت بن أبهبون وجهن لقلب ولا بكن أنقضى لسرت فلا تولا لقلب ولا بكن أنقضى لسرت فلا تولا فلا تولا فلا تولا خبطت جملة ركارتيا بزانك وأوجي شيارتيا خبطت جملة ركارتيا بزانك وأوجي شيارتيا بقلب ورادة بكن الخبر لسرت فلا تولا بقلب ورادة بكن الخبر لسرت فلا تولا فلا تولا فلا تولا تشعل قديفة لبجنا خكا رجع سرقبوني بججنا خكا تشعل قديفة لبجنا خكا رجع سرقبوني بججنا خكا بقلب ورادة بكن الخبر لسرت فلا تولا بقلب ورادة بكن الخبر لسرت فلا تولا فلا تولا فلا تولا